Tataro. Tamera te aswa man tamaga. Sinupoi kos kaita kun tinga po ngayon, tamer man tinga po ngayon, kakusan ko nan perin po sira. Omen karkoira yan. Anaman ben mo taw tikripes. Ayo tamera di karawan tayo yo asa tabeki panaran de boy ko bukin kawa kinara. Nan gawai ko sen karoi ka ko sekarang bawa bikin di berbunga atau kora-kora ada kuasa nangani dan tapi nak. Sekarang bawa bikin di honorable speaker. Di tangari kereta bikin ngai makan dan habis bikin perong akin tayo dan merari karawa sana koin pokoknya kona kawa kinira nangani dati. Tungan nano ngai raini ay kaya kisa penentungan te nanakatenuan may mga tapo. Katani ay inen kiri person tayo ngani dati takakura-kura kinarayang mga kisiyang ay sinakoy mo ikay, ti aswa. Naranasim Maria Yesu Kristo aman titap. Amen. Harapay rimina. Katanwa tayo mayroon di speaker. Tanti kakamdin imayin niya sinamakin akon kanwan narotapi pa ngayo. Area panatabi ka panaw. Ni kami aurin kami tinga po ngayo. Panaw may kain na office ni kami aurin kami tinga po ngeta mero ayo kana pero ni auri. Kita ba kana panaw ni kami auria tanto kun takakaro may yabe makoro ay kakakoro may yon na makoro ay kakakoro. Agi abe nang kain ko yon tarawa may peso ni kaya tirungan takakaro nga wat may tenuwa. Ndona may yaw ni mani o tan puto kaya na kun ay takakaro may makin na kwarere. Janon ray na merawa kya pana pe. Kana pero ni auri ay natikiroy karon takakatawroy bukin terunga enang ro ayo. Ikan tabi ka panaw yonos ni kami aurara High Commissioner Ronnie dan tinga po ngayo. Ara speak ana pe aran te commissioner ero mi ngayon tinga po ngayo te gani ya puni ko si panaw sa ko si panara ngaira ngameraw na ini ay kasabihin takataka yun te maneben mi ngata po ayo ni karapaya tani pero nga te wa kayo ay mi ngata po ni katani ay nen kiripes Madam Speaker, tangan kirete me kain na mopis te kiraka o ito komite pero nga te wa kayo kambes senta pa noran kakawakin panaya ini yan te me ngatap te manebe me ngatap kamay taw yare isi panan ni karapara pa ikay ni karapaya responses kitan po to ka te wak ayo rapatan naron the United Nations Development Program ke the UNDP the UN Women, the HRSD, SPC, OID FEDS, kita tahu tiak na Australia. Ibukin kan korawan na iyo. Nagyan na ya po ta ka. O na pun nakiro ko ni pero nga kina.
o kaungana engkai kamai tau tanangan ano donak meka yo yakarapai tan aratan ngarei inanun pongai kasan nako tikara irwa aki tani apeya onro konde yakinira nanganira rapeka we yakenda yaroya Honorable Pramila Kumar May PC or Honorable Tina Brown in the Cook Islands sa timeto nuring arathi maine kera poto niya on naramya ngata pun kataniya yo ari panay ain in the ngata kentete ni meta ari an inclusive parliament the voices of women awai te akan kauring tapewa aratante kamdene pasangan katimeto am mitungin naramane pen ngata payo sauringan siringi ken silence mode ar mobile phones on kawa kina tiram taina ko bigin katimeto am mitungin naramane beta pwe amen naikai tante kamdene ya katekiroin kami ni kanwan na nakatenuan ni mga tapon kataniya yaine kam na tekiroy o mi piang taina ko temeauri teroy o tatabo kam dapat sana ko narapay rimina sisiragi okay kaya ngaya tante kana kam nori na miwata pepa sana ko nakon naramuan sisiragi on tiwata pepa nampan na tuwana Arne te pekaki rong te satay may nonos. Mrs. Kanwape Meita. Henakoim te satay. Korapa, Madam Speaker. Ngayaw sa pamantayin tete ay nanuntiyaw sa maniyadan niya ngata po ayo. O yung urayin tabi ka panaya. Kain na wapa makuruya nonos. Ni kami uring kami. Emo na irong te speaker kwa riniyak. Tekiraka. Makain na moabis o nagyamanina ara workshop ayo tante me yon na bemakuro ay kakakokor ni panan no sa maitoro akam na benin ni meuri na tapya ka au sisra ki ayo e ka ngai te kana e kuna ti tau te ka ni ka te itayan senta ibuki yaine yon na bemakuro Kaya kakina may rong te satay may aranuka Mrs. Teruya masire henakoim satay. Korawati speaker madam tai ko aswate te mon ngaki ngai te ngabung ete merwa yo abun panan ranuka nika meuria kan javis te speaker o ngai ra ke sabine ndo kon nerap makoro ka ko kan ne beni meuri ako te etaurai te tautea ni katei ta yen senta ibuki yaine korapa Madam Speaker Pokan te siragi satay may nonos. Korapa, Madam Speaker. Itaw pa na teka, teminitan temuaysa. Paya tauroy, ni katei ta yen senta ibuki yaine. Napupusin ako ng tao teka, o teminitari tabi na ayo. Pa ekonani kipera te kanga ngayo ni katavia Speaker orine am tautea ka ta bibuki ana potan dometa yon kai nanuya te sate me no se Madam Speaker ina makuria ana women center tai ya wa ko era pa na kaya ka teminita mente tau teka oi kan ibubusin ako teminita are tabi na ayo oni ngai kete tai ena makuria yon narapa makuro Kaya kakina satay. Madam Speaker sate me no se namra rame apun puntita ya wa ko ai para narau sa iyo asam makuria na be temoni kaibu ke ai na rokote tani makuri nam tapo yo anya nos meti sakari te koraba Madam Speaker Kamirin pokan am sirak satay may nonos. Korapa, Madam Speaker. Era pa te tau teka o teminitari tabi na ayo ibusmaya te tabi ka ayo o sinang kakaitaw na be pa yapus mayak ayatang tangay ni ayo kurapa Madam Speaker Kaya kakina satay.
Speaker ko rin eh. Kahit ako sa di may nanoos na natotonan na no. Ay ko wa. Ari sa inspang ko na rito mo kay buke. Ay na stampa. Tamo ni kay buke ay yang mana ngana pe. Tinan pa ini maguri metis sakati te koraba medan speaker. Aya. Sana ko na rasira karimina yo anda rata pepa. Nampana tenua. Ana de baka giron de sati me yarore messe sarite tamentoa. Ena ko imsati. Koraba Madam Speaker. Ya mona te pana higa me ko mi Madam Speaker. Kain te graka na sentei kiribes kain jobis honya na kya anga yare menna penna ko senani ko ni ko tak neroran nai ne akisaro ko pangaira tante menna rap makuroi ka ko kuro panan neroren kami bring kami nan ting abong ay kamero ayo naran narawari Yesu Kristo akam na benin meuri desiragi hari na tabi kay nanon detayay pa ikuna ti tawteakan kakayanga ke angan katamero antiran ibugiya kan kiribes koraba Madam Speaker Kaya kina mayroon te sati mi abi meme Mrs. Tenagitaki Rismes. Ano ko imsati? Koraba Madam Speaker. Tayo man ka nakuha na kaya ka te sati ya karinya ki me yarore iritan mo to banani ka meuri na ko imte Speaker rakraga o iroran na in tante men na makuro ka ko ni banana me maituro ka na ben ni meuri awayon kane kaya kan na sirak te Rora te menen sa te me tamen. Enang tau roi te tau te aka ni poka on kata me roa te kanganga yo. Koraba Madam Speaker. Poka nam sirak sa te merore. Koraba Madam Speaker. E te akin na te tau te aka. Pa e tau roi kata me roa te kanganga yo. Hoi kunani katiri ai kai. Pa tira anangan kata me roa. Ki anangan kata me roa. Ai tau roi kai. Koraba Madam Speaker. Ya kakina sati mi meme. Koraba Madam Speaker. Eko kureni ka dekina mi tau te aka. Yarang mais karikira ki asan waki yon. Yon terani yon na makoro na. Karuko akin tanan tangke sorapam misin na ki asan ra. Ari misin na ki oni ka te tarika na kon te mem. Ay to ba may sirik korap Poka nam sirak. Madam Speaker. Sekarang ti tau te aka. Naron na kaya ka ayang hanira nanon te tayay. Hasan roko. Arun anabu kay kanne. Me te kaya nga ngayon oria. Agwa pumakuro ayarre. Honda itak me akiribese apanin. Haven ni men te urwa kayo. Hantuay men noko te ono pay nako yay. Tangkenran ani apun suku kaya ni bekin ni kuin hakaro yatay paya pa intakakaro. Ningay tetay are enakuna ngata mero ate makuri ayo ke tirbo kayo te tauteka payong to kiti kanga ngayo ntangiran tiran digi awa pa makuro ayarray koraba Madam Speaker. Ya kakina sati. Madam Speaker. Irang kaparapure naron te kanga ngayo. Abu bisia mi to ato anakin nano. Ay na peritaya mi tau te akayo pantokin te sa iyo ana mo ni pa yaron ta kanga ngayo. Koraba Madam Speaker. Kabiran poka nam sirak sa te mayarore. Koraba Madam Speaker. Oscar para tau te aka. Naron na nakaya ka ayasan ng anira inanon te tayay. Oni bukan na peron te kanga ngayo ayasan te akin inanon te tayay. Sakara para pariki nakunera tau te aka. Nanabuka rin nakatawiya ay inanon te tayay. Era pa Madam Speaker.
Ye ke ga kina me rom te sa te me peme. Era araba kaya pun peni pokan na strek sa te me erore asina on na strek ari mina yon jota pepa nampa na awa. Are na te baka ki rom te sa te me ta pueran Mrs. Kone Rose ena kom sa te. Ay ako pa Madam Speaker. Away pun pananta pueran ya panin awap makuray mana meyay. Nakoy Madam Speaker te kita awara irwa akiaro ko inanon te ngapong ayo away pun doran na ini kapen. Men apa makuray kakakoro. Men pananti mewa kam na penin meuri. Wow sesiragi te Madam Speaker rin na tabikian te ngapong ngay. Kangay. Yan na yang te tau tianga. Ni kata merwa te mamananga imerenan apen Pilipes ora pa Madam Speaker. Nakakina mayroon te sa te may tapitawi am yang Mrs. Nuwe kamuamo. Ena kom sa te. Ngaya, era pa Madam Speaker. Tapan te mani pa yarin na tapi kiamo punti. Anak kami u tapitawi am yang akon te mani pa ayo ana ni katen. Oi punya ko yari sana mau ko mau. Sikina ko yana pa tanta ka karon cirunga. Wari kanyo haurungan na tapitawi am yang kam na pa ni mau. Ngaya okay kanci ana tapi kaci ana sisirak tabueran ikayon menyabutak ni makuri te sabai ay tuaimon tauroin ko sumahe sa kangangayo ila pa Madam Speaker. Pokan nam sirak sa te may tapueran. Prova Madam Speaker. Ita ko te minita pa sway tauroi dapat kangangayo. Sebo mesinang din na kawag na nakaya ka tetaw tiya kan tayo yon ti ngapong ngay. Esway ko na yang ani na banana pa esway ko nan tawroy. Ito pa ta kangangayo. Au sisira gayo ba kainis o puputo yon ti pon mamanang. Gi na kanganga pueran. Ino ang ura tetaw tiya ka ti ngapong ngayo. Nakanganga pueran chorak enang karina. Nakalagi daw na ti Madam Speaker. Ye ti ora kaya katukagin takay buke. Eh ora kira si tiokwa. Mengkero na benang do tanero ana service te tau tia kay bukin na lepon mamana. Ina ka buan pa ti ora kayo yon takay buke. Ya kiro kay Christmas ti ora. Ya musra na yon takay buke tira takanga ti Madam Speaker kan daw sente kan takay tara ka orang kay na kaya ka tau tia. Ya ka buan pa itiran. Ti ora yon takay buke. Kero na benang tanero ana service te tau te ka bukin na pion mamana e kona to ani ki ben na chorak ni karukuan na tap kit ara main no spiru ari yar i Christmas na ka pan bai teran chorak ayo meningai te mera ko karawak mi ko karawak eswa mensa o ina no ko karawak na ayo e ka pan bai chorak kora ma Madam Speaker. Ena koy sa te. Ya Ngaya, era pa ci. Madam Speaker na tapi kaci. Ci sa ci may tapueran. Kapun ci mani pai. Tsaka para puri. Tsaka raw teka. Pangkay po niya kay pugen ci tau teka. Kaya kakarawa ci. Ci mama na ngay meron ng tapo ay kay. O kampan. O ikay ito ngay pa ngaya. Ito yay tsaka inyan. Nananay tira ci. Ngkanya ci anak tapi kata pueran dari nanay tira ci norak. Tapon na meron na anamin ang kayaan ci norak na ko anak kami nura ya kangang anak kami ni piliakin orak na kon piao ni mama nang ay kay. Hoy dari kina yay na kaya kay buge. Ya kanya sa hosin ako na beta nanti. Kaya kay bugen ci tira menu. Mayan ni Madam Speaker. Pokan nam sirak sa te. Ara tabaka ki rohun te sa te may te raina. Mrs. Sureta ragunene ena koy sa te. Kora pa Madam Speaker, yan ang tabaka ti on kan puto ka ti sirak ariasan tabaka may maina. O men kawini ti panan busin ako ti tautea. Pa kuwa. Bon mamana ngayon na rapa makuro et tapueran me ti raina. O anang mais ka ngangay ka kuna andi gawatak. Tiki nakoyorak. Akyapon rota kinja kangang. Yan ang mais pe karik. Ay ko aro ko yon kawaya. Awato na kinyan ti kangang ay nungka ni meraw. Ngayon sa pupusin ako ti tautea.
Pekuna nora titere anu pokian kawaisia pawangan na konan rotag raputan nometa intera wawata erabati Madam Speaker. Kaya kakina. Sa timi tabtuwam ya? Maya, ira Madam Speaker. Akatulutuwa titautakan na namin ay horaki. Nayatapi ka si mama nang. Ita ko pa ang ayape ni mama nang. Na ipo ni memere. Na si tira chorak. Kuni men si putak ni. No norak na kami ni na ta chorak. O na kaya itapo ni mama nang aki. Ni kami ni kama nang ayaya. Mina pa ata ya paso na ko. O anya po ni ayaya. Pero ni mama nang ay kapon doro ko nayatap. Ira ba Madam Speaker kami. Iri na nuwag kaya. Papirin bukan tisrak. Kurapa Madam Speaker. Pangaya US tabi ka para sa srak. Pangyaron penang tamero ay service yon yetuan mamanang. O ngaira. Anaka kapon bay ka anarap makor. Kaya na irang is pagita kay buke. Mamanang ay merinan tapueran tira ni Christmas. May inanong takanga ngawa ko na Noria. Ngitira na rito wana. Eto takanga nga to Noraki. O isar meruro pa yon tipuan mamanang pa ipagin na iyo. Kaya na perang tamero yetuan mamanang. Inang tuwa mew. O ngay na. Kanto anon dahin na. Kung nakiara kanga nga. Sperin lukon dahin. Tatay inanong dahin takanga nga. Takay po ako na take time. Kuran ka ubiyagin tupuak. Tuwanin ki perang besi singgiki. Yaro ko na jorak. Ako na busmayak. Aku tak nak kontor norak, ini kan tay tu norak irong na. Ngaya ya tapi kan panau, ngaya tu pun ayu pananti, tetap tiang kan aku ira, mana besin dah, pangaya tu ya nak konan tu bayar. Oh ngaya ikut nak ngames, penting tu ane ni pupusiar tau tiang. Pa ini yang ngaya ini tak kata yang nak kain tak kata kan dah ina, ni meron na nakati akon. Oh ini yang ngaya, ini pokon na yang, pokon na beperong. Eriyay ipugyan po tan no amet manilay nururing ira ngayon din nasin tapueran bar ngayon na kay girbes ana yang ay ba na karawang pero ngaya pena me ana ina karaway pena fero ay ana pero nga din de tuan mamana ana bebe sin dapat tautia bebe sin dapat Madam Speaker Sate Aya ena kaya agiro na ra presidents Mrs. Cairo ripawya tsune Madam Speaker, aratantay menap makuruay ni kar, yap makuruay ka kakuro. Tinas ni kiri pesare kamaungura panaran jatay ayo. Awap makurari yatay may TUC. Kain na rapati yere sa tay ibukihan jatay ayo ari titautek. O kain na ba arapati ari ati na tarira ari takaitar. Punta pa namo ni kamauri amay turo. Mayroon na may presidents are punta sa Dayman TUC. Kan na panamo ni Mauri. Mauri. Ito kinanoy, itang inano. O sirota kingayra tataw tiya kan naroon na napayapayas. Tesa tayo may mentiono ni may kin mentira ina ni kira may kanya naman tiba ni mga nga. Tiba inang kan kasuruay kay pon anatangin ano tataw tiya ka kang nararome. Naroon tipa na payatakin tatay yun ni kira may tipuan ni mayaw. Aris sa suna kaya ngayra tataw tiya ka naranakipa to sa ripuak. Siminayam naraya kon. Men hauringa pa anataw tiya ka kamakurin tayo na. Nira-kira kami ito ni mama nang ari apo kinakiyay tatay yun ataw tiya ka naranakipa ka nga to. Yang kito pan tatay yun nira-kira kami asa kimo pusmay ang tatay yun tawroy. Ita ko pa iyay pa ni mama nang akiasan ni panin tawroy naroon niresan ka para minita. Iyay ka nga ngay ka ako ng dirik. Makuriyan bahay. Ivenin ako. Masa tayo pang ayra tao tiya ka sa kakavenin ako pas kakamakuri. Naroon tayo iyo ay yarang inok-yoki. Ay deke-deke met tiyoraki. Sa punday taron ta kakaparapurin na iyo. Sa kinanon am tao tiya ka bena takatakayan tiya koon. Met tao tiya ka. Yan ay piriya iso. Ami tau tiya kayo iti metuan ni menay dari kimi. Skaraw tiya kan naron narakapupunta tayo yun deke-deke may kita uroy na. May tago pang kanakampon ko na Noria. Na tayo pa iya may kay bukihasan tauroy kay.
Karawan te mama nanga sani penin be peru ngaki. Ena pun dia ini ai tain ka nga yon ka wai dan tai na. Ena yai tanga po kan tai na. Mesa kinano na are kama ka suruana kon te tau te. Sina kai ni kare ke pai. Sina kare ke pai bukin te meu. Ai ta ko panero no militare pe ta banana. De kente meru rungo re kente meu pon menna mi priya iswa. Am priya iswa te satei menna makor. Ntara amma me ta pe war. Menna mga makuri o te tau te ha. Etei na pe param. Te pe one mama nanga. Te bota kin kwa e tau rai po kimi. Os ka para puren tein awaron muara ka bo pon te tayo pasta. Pa yasa ni pene ni vene pa po kimi. Ton neron te meren wan ki pera ka matayin tayo. Pon neron makurian bai ya ki kona nere ko te ang kai aya makuria kini ani ki pente pongari akabenia kin tai na ko makurian bai. Ko pesin rapa Madam Speaker. Aya poni peni pokan te sira kiani asina ona sira kare imina nampani mewa yona miota pepa arena te peka kiron te satei me TUC tarota ina inano Mrs. te menai terpe ena koim te satei Korapa Madam Speaker panan TUC mai dora na koim ni ka pene rang satei menna pa makoroi ka koro kana pene ni meauri au sira kin kan arena ka venia nanon chau sayo pe ka ngai Ikona te tau teka, ni kakaya tiangai, mungkin karikirakian, ayah kona pa iya ine, yon rapi akau. Ayah kana kona ni karikemane na ko iya aine, korapa Madam Speaker. Hana kaya aki te sira kayo, iron te satei mei Peru, Mrs. Tormita Kokoria, na koim te satei. Korapa Madam Speaker, o imane na wagi o ipunte banani ka meuri, na konera Speaker, tigiraka, o ai rong te mena makor na ko ka ko kana ben ni meuri o ayong kanne kaya kan anastragi te sa te menna menti usi e tau roi te tau te ka ni ka kai ta yan nga ibu ni kari kian na ya kona pai aine koraba te Speaker Fokan am sirak sate me Christmas Mrs. Apitaka Purawa ena koim. Korapa Madam Speaker, pokan te siraki ang kaispa ang muan te na be. Matamin te tayo yo yatei ngameuro ko Madam Speaker. Yata beka panan awabe makoro e Christmas. Panan de Christmas ayasa. Diniaki pa Tuwana, tiada makoro ni kani dia pe. Ndei taki, meka terunga ke sim terunga ina nteriri ke yo Yohani Christmas panin. Panau ni kami uri ko Madam Speaker. Ni ko taki me tante mene pe makoro ka kakoro me yerre ke me makin na kwarore ndei taki Meti onan raina arawaki apa anape pananti merung meirun arawia akam nepe ni meuri pokan te siraki Tetai ayo e kahangai pa karikirakian anak napa iti aine puntuwana anangan karikemane ti aine are enapuka anautu ke anautu ni tera ai ka ko daya yo Madam Speaker aya po pusi nakon tau tera pa nakon ningay enang kanira yai panana tetaira enang kanira yai pasinataya pa enakarwawat ke enakarawa anangan ibu ini karikirakian ayah ko napai aine yon kiri bes ko besin lawa Madam Speaker kaya akin na yun kaya kakiraw de sa may peso Mrs. Neitara upanabe enakoy de sa Madam Speaker Hoy bunda itan panan kami uri ya kaya santa bekak ya raun sati
Riki, I wouldn't have out it. PTC, Nakoimin Capelli, Tantia Camaron, Tay, Raidwa, and Jausinte, Riki. Tanta Kakaro, a caravan, cover apera, if we can tell one Takakaro. Can the penny out? Ayo, the Pokan Gakakin and a select. May Christmas, Reta Vikia. Kaya kakina, yan ay bubog di tautera. Ibugin tekanganga kay nanwa kayo. Sa kakuha para kakauntiay ni. Ngayon ay ekonana ben karikila kaya miyaw na may anausuyo na nanuwa yung ana pumakuro. O yan anak kuro. Yay, kaya san karay te hawabis te sa tabi ka te sirak kaya na ibubo kaya san karay de yasan bogiya ora king kayon si o PTC yasan kara asan kariya ka kaya makiti ay na panakati o nakuran karay paya kaya ay ako lang paya kaya kunan karay o katokay men kariki yaman ay Kaya na nakanta nga tautea ka pa. Kaya na bibero nga bugin training na bugin piyahin ni ari ako na nan karike tilapakaw al mga spawaya. Ako iya kay niya makuro. Ano ko na ben mga karike kau pa iya bigay. Tawan mo kaya kanya na select o kanya na select sa tayo ako ra pa Madam Speaker. Mo kan distract Nakoim sa tayo UC. Madam Speaker, ipimoraro ay kubenro na nakaya ka sa jay mani PTC. Araw na ben sa jay, ari asta na ben kaya ka au siragin tataya yo. Ari nakakaya tiya. May abubusin tataya yo. Kawaya kuana ningay o antay tabena. Kanga kane au siragi o kanga raromeo. Madam Speaker, nako yarang minitay kay nako ya usate yariasan kaya ka abubusiya yo. Pa sanang tangiya pa enanganak kiroy tay paningay. O antay tapena. O nakangaron China. Koraba Madam Speaker. Nakoim sa tayo may Peru, Mrs. Toromita Kokoria. Aya. Koraba Madam Speaker. Ikaraparo sa tay akariniyak menti usi ibugin tabi kan na nabubusi ana pa makuro ke kilipese apanin oy bubusi pa inaki miro arwa inakatuka te miro arwa inagi taraira te tauteka pa sa makuriya honte be kina ta kain na na yo me ibugin na narongorong oy rang ni busmayak kainano me akwarita ki me am councilor paya tapena ayo me au ministry koraba Madam Speaker Kaberan bukan distract TC koraba Madam Speaker aka ngayari ke jera unano jawan utana menna na kaya ka rata utea pasata ya pangaya ya kunan to pa ara kanganga o kainano rangaira aine ibukin karikira kian da kaura payong na pendikira ke meura pasana ke sigunaro da pasana dikira ke pangaira aine ai kai yara korapai awara tarena asna konan pauto kayai arautu o kidi pesa panin korba Madam Speaker Aya sa tayo may tarawayeta ko wate Speaker ko rin yaki aine ki rom tayo yo kamne ben mo ni meuri pun panan tarawih ta kami urin kami ting apung ngai ya ting kan buat kaya kan distract na on disate ya kan yaki menti usi ako wate ska ko wa ba tau te ya kamen ye na ana boto kan ko ya aine yo anti tirayo are ekonan nora ki dinalun te yan dapat ay ka ko airaring
are teran den tios na tiama ke teran are ke age eta ta uroi te teran are te nanga teran manen bukan kon dapat ai kai ngayang kan ya ka roi teran training na ko ya ine iya yon na be to kana ya are ina tangira kiri kana ko korak eta pa sen boket tau te kan ani busmai te busia yo tan korak kiri te arun teran leire ka nemene ye terai ne ke ana ana koran de ke arun ya kari ke mani era ayo pon pa yana kai nalwa kiro ya ine ska kwa e kai nalwa pa ye ne ka ke makuri setaya pa kari ke mani menta poni pe ya ayare na ki ena rauna nte te setaya kari ne pa e pon pa kiro ya na ana bubusia yo menta u te kambasin dapa ngaya sana konna rasira karimina nampana yonda miota beba nampa onowa arena da pega kira una rasate me yonotwa Mrs. Tasenia te pega warege purain ena koim te sate era pas pega o ai ponte banan ka meuri na koimi te spika tak mete kiraka tan peronga te bang watapwei adi ki pon rong sate me yon apa makor ai ka kokor panan no to a kana benen meuri Kukuren tapi kau au sisiragi nampak no wa kangai te kana ye yana yang te tau te ka nikate te make te ni popai pupura ibuki ya ine amane yon kidipes era paspika asana kon kaya hakina meiro na rasate me ni kunau Mrs. Takapoy yamta PTC ni kunau aya ai reida te banan ka meuri meiro yara te ram sate me makinda korre na ko metam speaker te kira ka na kain mo abis akain terunga akya mana ana benanu te taye naran narabu Yesu Kristo akam na penin meuri ngayan ka kante te sira kere na ko nyanon te ngapungay ayra ba te sira kayo meron narasate ya kariniak ay kukuren te akinna pamitaw te akayo poniye na yako ibukini katien te bakete ni popa ya bupura ibuki ya ini amani yan kiribes koraba metam speaker Pokan te strike Dapat metam speaker. Karaparapan ako na tao teka na nakayakayo. Ay kakwawa papuntoy ni kain nano ayo riya kain poki. Naron ay kay yayara yo kinipay me business si kay ay kanga ay kasunori pas sikonan data kinakoya awa ko nani pitagi ay tarpon kaya dari kinane sikonan ben noria papon narakarapay ako nani penikay may kay ayo are sikonan noria pa ngaya kanga potokan aron narastra kayo ibukin katian temake tayo era paspiga na koim sa teme ni kunaw ora metem spiga narang pukuren te akinna pa tau te kayo e busmaya te kainan wayo ay nakarinna ibokon na nakatauman ibukin tiririki naro kaya wanga wap inewa ako raba metem spiga Pokan digam siraki sa teme yonoto Cara paspika ay rapat tau teka nanakeka so me noria pa ngaya ya inaka kadike beyay nanon tiriri ki wawa tenga tu mewa wapu mewa basa busi pa ya puni pia mani pa yayo nanon teman nama kaina era paspika ke pokan ya hakina ngaya sana ko narastra karimina Nampa wanua yona miota pe patante arena te pega giron de sate mi noto me inonos te sate me inonos Mrs. Tenanoia Berenato en aguam te sate me inonos
Ora pa Madam Speaker, ay pun sa monte yayo. Hindi nan tiyaw sa mga tap. Dabi ka tipana ni kami uri. Nakomdi ki Madam Speaker. Meron tante o nakikira irwa kikiyaro ko nakakuha karuan ti tay yayo. Kami na pera ni Mauri. Ayo, sisira ki question Nate. Kangay tiya ka na. Tira nakatara-tara ti tauteka. Yon Gajian tayan tapon takakaro ibukin teroron dikirake yon kiripes kora pa Madam Speaker kaya kagin disra kayo na tabiak mayroon na rasatay may makin Mrs. Rayeta pikitage en ako imtesate kora pa Madam Speaker kakawagin titay may karukoray nanuna nanakairiri tiya tuwa mew o yakukuray ni panaya ni panaya kay ni makin ni kami uring kami ni kadene ni mua may rom ngene Madam Speaker tani makuri nanon tiaus anaus kiribes tani berong ha o ni kabubong ha kanwan ti tayek round nti men na makur ay kaine ni panante mew o kam na bene ni mewri Madam Speaker ni kaines me kaya kan anasisirag de sa day may nonos yon tio da bebe sisirag ng bawanua anak katara-tara ti tauteka yon katiyan tapon takakaro punta mo ni bay kakawag ako rap Madam Speaker o kanam sirag sa ti era pa Madam Speaker bukan di sirag Madam Speaker, ito ko timinita. Baya mo ni Pai. Antiya nga ra, mo ni Pai, yay. Anya nga yung kay ka nga pun, aki, ay sa nyorian na wab makor. Kora pa Madam Speaker. Bukan, kaya kagin disra Madam Speaker, ngkay, yes sir. Oya tauroya bota kini makuri ni karawa na bebeire ibu ginuwaki nante makuri yon katian tapon takakaro yon na makor away ari inawaki na kini muante didik enaro wo watanga wa bi mewa o te yang mona be yai pa inatua te makor me anata pon takakaro imain tokin didik ya wo watanga wa bi mewa ang kora pa Madam Speaker. O kanam sirag sa ti era pa Madam Speaker, era pa di kiti minita. Ay punong arap makoro ni punong punong era pa ti minita. Ay punong arap makoro ni kapene sa tawa anataya. Pangaya inanon tiriki 2024. Silang penen tuwa me aramoti pepos coach Ora pa Madam Speaker. Ngaya kaya po ni Penny nabusi kami tante ka masiring niya may kamera pa. Ngaya kaya sa pun ya Penny po ka na nasirag sa ti menonos sana ko na nasirag arimina ara tabi ka may round sa ti may mayana Mrs. Dora Kamika. Hena ko yung sa ti may mayana. Ora pa Madam Speaker. Ay po ni panan mayana. Ni kami uri na koy Madam Speaker tegraka menatani makuri ni kapeni harai wa me ya betera awai morara diki na koy ya transponsan te tay yo narana tabu akam na peni ni meuri de tay yo Madam Speaker ana tauroin ware ka desragi ka ngai te kana pa enora ki pa ekora diki anaki ya mane pana kanuai tabo ni makuri kona de tauteka ni kata merwa ayo ibuki aine korapa Madam Speaker Saura kaya kakin na nasira kita sa temi mayana mayroong sa temi meraki Mrs. Santaki gyakiri enakoy sa te korapa Madam Speaker apun titeka man ka meuri na koy Madam Speaker tigraka tante mayon na pa makoro ay kakakoro
O men panahan na peu emerage ni kami uring kami kam na pen ni meuri. Ikukuray ni kaya kati sisragi ari tabi kagi mayroon tisate temen niya karini yagi may mayana kangay kanwagin tabo ni maguri. Eponira kita kay ni beire yay mentayan tabo ni maguri. Nakita ragi batemane ketiaine koraba Madam Speaker. Pokanam sirak sate. Detaya yo Madam Speaker. Kaya ka ko wagi ba imanivete kay ni beire. Te minute are tabena detaya yo. O de bubusi ya ngori na kon te minita. E kunante yo kan ni kapara-paray kay ni beire akande ibugin tiongora koraba Madam Speaker. Kaya kakina sate. Koraba Madam Speaker. Naron ta kay ni beire. Apon na kaya yun si bugi yaine. Mepon na kwanta ni maguri. Ay kakakakuro. Naroon tinakwanta kita. Tinakwan sarili. O mabili na kayo nanuwag beba. Ay kayo nanuwag kaya beba. Nagikakakuro wagi. Temani. Metiaine. Korama Madam Speaker. Pokanam sirak sate. Koraba Madam Speaker. Ekonante yo kan tuanga tiaw sa iyo. Pa. Iramen may siya ini. O iramen may siya mani. Ay ka makuring kain te tauteka. O nana kampana nako te tauteka. Koraba Madam Speaker. Kaya kakina. Koraba Madam Speaker. Nigaya nam sisragi. Ay kain kan may siya. Kay ka makuri bugi yaine. Wapi men mewa tangate pais pi mewa. May pakoya mani. Ono pi takate bubwa. Waine api takate bubwa. Koraba Madam Speaker. Kapiran pokanam sirak sate mi mayana. Basinda pa Madam Speaker. O nota we me mere. O inuria pa irang nuarere ke. May siya ang botan nometa ay ka makuri. Ni kapota wagi me may siya ang botan nometa ay ra kayon te bubwa wabuite nga kay. E konani kateria pa ra ang mga ni karamatay diki tabo ni makuri ibukiya ang botan nometa koraba te Speaker. Kaya kakina. Koraba Madam Speaker. Yan wawagin ng kayo tauteka. Makunta ka maguri, naroon na bensa na nuku, Australia, New Zealand. O ito ko pa kayo na be, wawagin na yon na be, bukirang ay lakay na be makuro. Tireile yan wawagin na, naroon kay yaiti, o titiran, deile, bukin katani kayo na be, bukin mga manangan na be, nakusta na nuku. Kura ba, Madam Speaker? Kaya po ni Koro, ana supplementary, bukan na select sa temi mayana, sana ko na sila karimina, yon na miyota beba, enampana, tepuina. Ana tabi ka meron na sa temi ay taritari, Mrs. Meme yoane, enako yung tesate. Harap Madam Speaker, punta pa naman kami uri, may turuturo may makuro yung taritari. Ni ko tagi may ang staff, Jauh siya mga tapo ayo, rigi ka rong sa temi may makin na ko re, anapel ni Mary. Ayong kana usisiragi kadine madami kampana te buina kangai te kana inora ke pekora ridikin chora giro ya teror ya warire ke e kona tau te kan kakaya jangai bugin po kan ta kanga ngayo era pa Madam Speaker sa ungura ke hakina meron na rasate may merake Mrs. Makures tapwa enako yung tesate. Ay, Madam Speaker, ay mana na anamina te sa te may taritari. Ya karumo amuat wanani kami auri na ko Madam Speaker. Deitagi na aine ni kapeni. Ay kapeni takata ino ni tiapsi te ayo. Ay deitagi me akai na wa makoro e merake ini kami auri kami. Na wante ngapo ngayo kan nepeni ni me auri. Koraba tisa bebeire esa te tauteka ngaki ni katani ye ai kabes ibuki aine haki aide kereke metiaron topa koraba Madam Speaker. Bukan nam sirak tisa temi taritari.
Ora Madam Speaker, katire kai pa. Esa tau te aka ni korona makuri. Ni katani ye ibukin na makoro nako. Ikan bubusia kita tau te aka pa. Awa makoro ya tari. Esa iro ko te makuri yana. Ikan bubusia pa kangani ngai tai ay nako na ni bubu yana. Ira pa Madam Speaker. Nako imte te merita. Madam Speaker, ye demani ni boga meiron staina. Ayamini nanu painto naraki amaisina wani witanga. Atera bukina payate akinna tesate akarinya ki mai tari. Peswain karawa ki tiangare ide nakoya aine. Inanu kawa ki tau teaka pangaya tari eswai meni karawa ki tiangare ide nakoya sina. Yarita ki metesa korbo kinto naraki. Mento ngai. Ina mani paya ki kainano ni tari detaya wa yakwa. Ako raba Speaker. Pokan digam sirak te satay me tari. Rara ba te minta men tonarak oi ikarapa tau te aga pangaya katire gai pa ye te mai sin mane te mane no boga e wana pitanga mai sina ibu busi ibu kina wa makoro diga tari pa tera anga ni bobo ki on ne na kaya tata ge tera pa Madam Speaker. Kaya kakina te binita men tonarak. Madam Speaker, inarina no ana kainan wa yo tari te tau te aga detaya wa yakwa. Aya inagina no uwa te tari ni kainan no na ibukin hokaya aine ibuki ya aya te ya ka ware reke. Inang kusemaya kainan te tari te tau te aga detaya wa yakwa. Aina inagira rama komen detaya yo kai min te ausente ya yo. Ayar kone te boga ibukin tereire kita yang hari ini nakoya kain tari. Ayar apa sih? Pokan digam sirak satay me tari. Ora pa Madam Speaker oya ta yang kai tau te aga itu parun kai nanun o makoro ya tari ori ibukin na putan no meta. Oya ta ya bangkai. Yana to pa karun ta kanga yo ano kuriyak ibukin na pa o makoro ya tari. Era pa Madam Speaker. Kaya kakina meron te merita. Ngaya kangaya pun tahu nanun tari. Ayah kurei ay era pa ekarapate tau te aga kai ya semaya bangaya pun kai irina nuaki kai nanun ayo meron te tau te aga. Era pa speak. Raya sana kona restra kene mina yo anda mi ota pepa nambana te bime to wana aranda pega ki meron na rasate me ya pememe Mrs. Siria Kopano. Ena ko imte sate. Ora pa Madam Speaker. Anante beu ayerita me awo makoro e meme ndeita gina pe me ai no sim news pora yaro yo antara te dai ai bukin terma. De banan ka me auri na ko imte the Speaker Madam Speaker kai na rao sinanun te dai ai deu sin me ngada. Kamna pe ni me auri. Toda beba ari ate akine nanu te tai ei ye yana be beiri tau tega ibugini kata merwan te meri award ora pa Madam Speaker te satei me itaptewe me yaki Mrs. Rate sabe ibugini ka akine na sirak te satei me bebe ora pa Madam Speaker. Gaya ibas pa umantay na ba yun aron ti tiyaw sinting tatay yo. Yaritay makain na wap makuro taptewe mayak ni mo mayroon ti ya wariri ni karakwat ya kara ni kami uro ti kraka ti Madam Speaker away pun round sa ti men na makuro ka kakakuro ni pananti mew akam na pene mona ni mewri. Era ba sta beire ti esa tau te aga ni kami te paya ti terayo Noria Poniyay ka te meruana. Kuraba, Madam Speaker. Pokan nam siragi sa tiye meme. Kuraba Madam Speaker nana te aga te sa tiye erini nanu te tai ei
Ari ita ko ba yasa de tauteaka ni kami te bayet te itirayo. O siragin kami kay puntokanaw. O gos da yay ningay inakarawa tabi na ayo bugin temeria wod kaya punorak ba tuwara na ba di takangangan te tapo ayo arap kaya kaking district sa team taptuan yan Hirapati pokan na costa sa team ay meme ha kaya kana yung kanari yara menang tapo nga ni makuri o kakawag ba yai naman sa nila may nanuri kahit John Nora karapota kin pakwa John Nora hari teman men ana poka sa ina wani buit ang aska kokwa me iron round ni military asan tekin na nana ay tekin na ba nanuri kahit ti ara tau tega ara pota ati saina ay asan nang ti John Nora kaya wani buit ang ay bukin bukan iterai kai o menayo na beriera na kami te pai o kai emena te meria wodi ya ne bana tararwa ti onora o e kuna na ben ena tawroi ni manena yo i bugen te meria wod era ba metam speaker ho kan de kam straks sa team me era ba metam speaker o ite gina te sagaya kay nanon te ay te mane tawloy nanu dayna ni bokaron kata merwan te tapuari sabusi ina kabenya te mane ande na kon te tapuari ke yey ana kana ko yey ana kaskwa sabusi te kaya kan te merita Madam Speaker, saya bubu kita utan ne ente tau teka. Pataman in boka re wani wita nga. Sa kisi na kon to nora ki apun ka pina kina na kon to te apa makore to wana re wani wita nga. Ena karo wa kin sipas pagi. Na kon te apa makore to wana me to wana are nang kai nanwa te bobo ki. Yo an kita mani ibu kin kata kata merwa ketera. Abes nda pas. Kaben pokan nam strak sate. Araba Madam Speaker. So da yeyo sarang bubu sirigi katte iberante te karawan te tapuari pa yan ora kinkai akawa kaina awa kunani mianga baka wai ko kuna raw na yata pare anarien me akayai digi pon na ini age kanga yai ro takin to tana ayaya arap kya hakina Herapa Madam Speaker yarari sagaita uti enda beka yon bukan te distrak ayo menarata pun makru asamon paya yon kaya pun nora kakawa kina oriaina ibu kia te kain te meria wote ya mamari kina koya aine Herapa Madam Speaker Maya kaya pun peni bukan dana siragi kaya te sate me meme senakona rasraka rimina aren ta beka meron te sate me Christmas mese sapita kata kau prawa ena koim te sate Korapa Madam Speaker, ya kure inta peka kausraki nampana tepi mewa. Aga ngai te kana. Ya kora ayatare na tiron dikiraki ay kaine yoni kribes de takakaro. Ya kona de tau teka nika kaya tianga ana to pari kita takakaro. Yoni kribes. Korapa Madam Speaker. Kaya kakina meron te sate may PTC Mrs. Neitara upana pe ena koim te sate Madam Speaker ayo kaya kan ana sirak teben sate may Christmas tauroy te tautea ka ni makuri te bubusi ayo ibukin karikirakian ni getare na aine korapa Madam Speaker Pokan te siraki meron te sate may yapeyang Mrs. Rutes metantera ena koim te sate Akuraba de Madam Speaker ay spaumante ya yon tete kete ya yon kaya ken poka anasira grau sate may Christmas imanya nakanako poka anasira ya kuren tapi kati panan ka meuri na koim Madam Speaker aki aroko inanon te ya yo
Orang sate ya ke kamaro ko men na ba makoro ay kakakokoro. Kam na peni ni meauri. Era pa na kaya ka te tau tea. Pa eta ko pa na tau roin to pa ia. Ken to pa ta ka ngang ayo. Ibukin pusmaya ni ke to pa nano ia araroron dikiraki. Ibu kyon te takakaru. Te sabere sinabubusin te tayo ayo. Patira tiyanga ke tira na kaini beire. Nakunan to pa iya ita kainano ayo. Kura pa te speaker. Kaya kakina sa may PTC. Madam Speaker, ya kami ngakina kiti terana are te tekatani ai te bota kita kakaro ni tekatani ai ibu kia aine eska ko waba asana ni mana ngarai ni na ko sinanu ko ibu kin irakin takakaro are kami ya kona pai ayo na beto kona ebe baru ngai ara office are kamnaria ina ben nikare kai tayen kain paire ibu ki ya kain miro ron dikirake paungana benda ni poto ka kina konti karupurawan do ya kona pai ni tarena kona ba Madam Speaker Ogan rigi tesrak tesate me Christmas Ora ba Madam Speaker ya kala pa nanon te tau teka nana keka Mereka ko pa ya kaya roi nanun tesrak ay tete ya yo ibukin si tia ine asa kite turun digaki ari tali mete temani ya yo si tia ine te ay te akinna te rau putoka ausrak te ya yo roi Madam Speaker me ya yo o ya makapupusiya di kita tahu teh. Pa ina menda. Aroni yang wakin makurian tetapi yang ayo. Ana tare na teroron dikirake. Tia ini teta kakaro. Puntu wana napa? Ananga ni kare kemana ipon ipukina. Ibukin tanau tu. Kini pes panin. Tepupusi menguri. Na ko mi teta tahu teh pa ana menda. Kiperakin tekanga ngayo. Era pa Madam Speaker. Kaya kakina meron de turestes. Madam Speaker, ni kira ke meri asante akina ke menta kaitara pa ena menda aron ana makuri te tau teaka ni kira ke meta bubusi ayo yon kari kira kian ne yatarena are te akina kinta ayo pasi aine ibukin amrongo are kamata beka te strakin te ayo te ami tau teaka te pota kinta kakaro are ra pota kin makuri are te moaisa de tai mo ayo awakia te kanoa korowaki hari aine amane ente pota kita kakaro ibukin makurian te tarena awasi te skina eswai muan ni bene nana kaini pairi te tau teka ya si buki yamane o si buki aine ina me tata na pairu ya tan sesiraki pante ta yo yai ana magi te tau teka kanga kakaroya hari kira me pauto kakin ayatarena hari apa kana pe yai aine neron kai na magi te tau teka skonan wakin na pa kana te ini ke te ni mane ke wakin ko sinaniku awagi na ko sinaniku niri tanani ka kaponte takakaro me are ken takan wanga are taw mon na are ke yametera to koran tanan championship sai ka kakoro o te tau teka mane ni an anine to wana ranga ni karikira ke ya aron ne yatarena aine siguro ina bende akinda te tau teka pa aine ina non te pota kinta kakaro amone pa yaki
Sekali kira-kira aron na yatare na naron kabesakin te terei na koya saksiyon te takakaro me yon na beta coaching angana kina paine akarina ki aine ina non te vaki ikan katerian te tayo pa naron na te akina takaitaran tayo resi maneveya aine te muaisa mo rapota kina makuri te muaisa manana itera te tauteka e pere ni manin kami aine o mane me ton kana yairi ki aire kere ke me ayo are pon kaines me te kono korwak ai ta kupa yei to wana rapoto ni yangu e ngai ra ine ka stakata kan te tayo skataira ni karinda koira te gender balance ke ena porai te mani o te ine iko kurain te akina pau pota kina makuri e karikira ke ya ine naron te takakaro kamaro kong kaya ine ni kapene kamro kon te taekwondo kamro kon te sport kamro kon te badminton kamro kon te athletics o kamairi ine kakapua ke isananu au pota kina makuri ate muaisang kanya karawa anangareirei o ya kisi kangai te mani ke te ine e pene ni karinia a ini o mani yura ina pen tekin na pa ina pe bota kin takakaro nara rapat ngai re tau te ka ska ngai ya pana kairia teroro are mo men na ka te ai awai ka tanan masters ai ta ko pai kan are sa ka kana pen nun na ana kan boka yon kari kira ki andi ke tare na a ine kamre ni nun ana waki o pan panin te tau te ko besin rapa madam speaker Herapa, telitan te tautea kan te tayo asena kana kore ki pokan te strak. Herapa ana kaya te tautea kan te tayo ita ko pa araw na nora ngai rai kai ni kapere pa awayo punta pem te tautea ka te to pa aron te takakaro e yatare na aine ari kosan kateri ai kai pa ena kasi tabuak ko pesin rapa meatam spiga narote usmayan nano ariasa nubundia na kon te tautea ani ko asa pa te anatare na te aine ya kasi tabuak te tayo na kai ni pere te tautea herapa meatam spiga Ena kon telitan te tautea Mrs. Kairo pa uya tsune ena kon telita Madam Speaker te sate ya karinek me Christmas awan na boto ni yong am tautea ena kamaitero na lomi na kakurai na lomi tena sin kiripes sakitarai pa tsaine sakitarai pa temane sakitarai pa te sakitarai pa te khara kamden ni parpanin ami tautea ko besin rapa yo Madam Speaker Aya sana kon narasira karimina yon tio tapie pa nampana te bime tenua ar na tapia ka kiro un te sate me ya peyang Mrs. Rutes me tantera ena ko te sate Kurapa te speaker Maine na kana ko usirek ne menganga panau ni kanauri o ni katigiroi na ko ya kan te sim aki aro ko menna pa makoro ai ka kokor nanga panau ni kanauri an katigiroi tigi au pa makoro are ata yang are poni menan tereta e ke temuan teta te sirega are ate na taun te tai yo te spiga nampana te pi metenua ka ngai te akana e kona te tau te akan ka meto ariki te tararua na kono norak yon kiripes korapa ayora na kia kana ki me ron teritan te tau te Mrs. Kairo pa uya tune ena ko te sate Madam Speaker ke kana na sesira ki te sate yere kariria ki me ya peyang awayon kana na ana ke ka te tau te Madam Speaker e kukurein te akin na te tau te pa ya tau roi ni kametoa oni kata mero ariki te tararua na konta yan no noraki yon kiripes koraba Madam Speaker te sate po kan dam strak korapa te spiga ayo po kan na usrak pangkana stara inga yon norak oska kwa pa kawaraki yorak
ya ponna ki katawak te mais o kanga yari ki pa te tapu to wana akanga yari ki pa te tapu ni koi kota ki ai te kukurei naron cekas ke pai karariki ake sakona nori inanon o norak he ka ko rodiki haro norak yon pe te pikeni pe saki singaya me amai siri ki pai kana konan karika takanga ayo mera pa era pa na kaya ka te tau te akan te tai ayo pa nang kametoa on to pa ayo me ninga ingkani ena kata merwa ye na tararwa ayo kurapa Madam Speaker na ko intirita te tau te aka Madam Speaker Tante, agi kamaunguran te daya yo ariki te botan no meta. Tiki ara botan no meta yon tarawate ina ino pepeso. Ake ngai rakanga irang tein kasurusrua ki desisira ki ayo ni rekere ke me kame toan o hata kata mero ariki ki kakura kurante tararua na konte tio noraki. Eko kurante akinna ami tau teaka. Pa te bota kini kuakua. Ya te ime atuani makuri yon na yo ay ikonan te akin na pa kanakamro ko yon ke kanakamro ko te jo nora kine vere ay peso ay tago ba kam konan nori ya tanah security card ay kapenente ay tago pa ne te pai erang ni kamatuan ni rekere ke ya na makuri na te bota kin kwa ike semua ni pai aron te tararua iko kurai na pante akin na pa yon na vere oh iya tanah security ke security company yang kaya kati meton muakin te makuri ayo darun te kampana are te Hanan ke are ngai yang kaya tararwa te security ani kota kine pe meta kampana are TSS oh ita ko pa te bayarang te KTS ke are tau ngai bangkana kam nora aron te tararwa kam nagi darome pami tau te kayo ya kamen nora na pete terayo ayo ke kakin desra dai ayo pa ami tau teka e pon wa kin ka meto ana tararua mentinga pong wa pi me wa tia tararua kin tanan no noraki ko pesenda pa Madam Speaker o kan te desra ki te sate me Christmas mese sarite ta tagau prawa ena ko imsate koraba Madam Speaker ai rapa ana kaya kati te tau teka te tai ayo e manemia te kan security ika ko pa nangi te tayo ilo kon tio nara awake security amina yang kan am security te tau teka kumina yang am kaini beire hari yakunan kakaya buakau ay marara niki yakunan noria manging pangaya arin na ko na betyo nara Tapusi ko te tau teka pa kuatarari kam kaini peiri amen ko roi yariki ninga iriki akanga ina taraki pa jon noraki anga ya na taburoro ko dirina ko yai do yo ame tan na kya era pa Madam Speaker takawenya pa panaw ni pupusi no kon te tau teka dina no akindiki ana kaini peiri korapa ako intirita tau teka Madam Speaker punte pananda rome on deita ki me testate me Christmas ni rekere ki meron po to kan na sesira ki are ngai yasan ka kwa roi pa ni manangana na konto nora ki ayasan kuna yara security pangaya ki karota ta be ta wa ki te on te akin na ba ki mani ve yente ta yo te testate ya karinia ki me Christmas pa ya ina pa meni ke Irang na nakawa kinongo ayaron na yo awaki ana kanta ni ngami tau teka pa ayo as makuri na nona. Irang na nakawa kinabe me au kanta ni nga pa na meroro ara sa te me Christmas nta yo on baye ke manevente ta yo na bubusi pa na black and white. Ena korea te tai yo pa ningai te tai ari no security e kai pa ki karoi ta be. Ena korea na pen black and white. Pantai te menginga ni noria. Ay na ko na ni karin na ko narata po nara musa pa anatangitang.
ara tau te ka yo sina tau roa ni makuria era ni ka para pure no ran te tai yo e spong wa mi tau te ka yo pa ngai ye menging ai te me to ndirin njo norak sina ka me to ante tai yo Madam Speaker o sina makuria ron te ka nganga yo o sina okiri kaki na konna rapota ki na makuri ni reke me diki ara kampana security e kai o na bubusia nde tai yo te sate ya karine ke me Christmas pa ena kona ni kabene ya narana ana di posa kanne ni reke me kanga tananta pe yang ai kai pa ena tauro yo pota ke na makuria korapa Madam Speaker Fokan desrak Nakai sate me Christmas Komesin laba tau tega ako awa yari ta ke me am taponi makuri yari posna ayo jaro pe ana konante ke suan security ya ke aki koro roi ta pe ya awan ena pun dia pana ka peniaki pa yo to wana inoria pa ya ki aki koro roi spangaya ako ran ta ba to pa kin na yo ta tau tega e pesin laba kaya kaki na meron tirita di tau tega nakam sate Madam Speaker pon panaon para pon ka kai tau na contestate ya karine ke me Christmas neron panana de santa pequente tai yo men na itera te tau tega ai ta ko pa men na pota ki na makuri mente te au sinte tai yo e pon nongran kai era sakoroboki tani ka makuri no na retmin pa na makuri ke yo o ya ka venele pa ta ka vena ko na ko imi tena sini kire pesa ke kamango panaran te tai yo yai no matami o sanganin kami te tai yo pani mama na ngami ni kaya kai diki nanon te bota kin kwa me kam noria menging me securities naron ne mani via kin tai yo pa te kanga te tapi yang o ya ka ngwen kami te tau te pa kam no ya kwandi pos na kon ara sa khoroboki ni ka wainare enapus ami rongwan me iriana arena ye mi ka kwa sanganin kami te tai yo ireita ki men kami te tau te te pana o te sisira ki kam te pe ayo sagi si po kimi eta ko to wana te pa ami sisira ki o ami tangitanga ke kam nikiri ana kiri ki pa kami merian na wa ki te tau te me na riki pa ko kora no ka ta merwan rawaki o sina kai ni kare ke pe men kami men na miri boss o mi tau te ena busroi o sina kain to kan te pose asito wana sina kain burun te buru asito wana ibukin tangiran te mo ngaroi o te merurung o te terau ibukia arapotan namata korapa Madam Speaker korapa te dai yo asena ko na sira kari mina me mai na ne ora te sate me Christmas kwa karoi pe pante teranare kami tuan ke kanga te evidence roi pangaya punia tanan menging ai karin na te pongin ra ke pakar ko na office te sakor pongin to nara ke na konte main te mani ponga ai mai ra yo korara pa sana ko na sira kari mina yo antio tapeva nampana te bui mewa ala te bagat meron te sate me tapito we miang Mrs. Mimitong Popo ena ko im te sate me tapito we miang korara pa te Madam Speaker panan te sate me tapito we miang ndei ta kinero wari asantete sakagwata wari te kanyauri na ko imi kami ngayon te ana me ngata bukiri besa ya ine nei makin na korore ndei ta kinna chonon daina o pana de ndei ta kinna Speaker ya kariniak te panani kami auri men na ko makuru ta te wen yang na ko imi ka pene kam na tene ni me auri yon jo ta beiba ay ka nga ya usisira ke nampana te pi me awo erikira ke maisin te nyanga ya kimka yeye na bebe aire te tauteka yon ka wari ke ani nyanga ka kimka erikira ke maisin te nyanga ya kimka yeye na bebe aire te tauteka yon ka wari ke ani nyanga ka kimka korapa Madam Speaker Aya, kaya kakina mayroong te sate may nukunaw. Tiyata sritang. Ena ko yung te sate. Korapa Madam Speaker. Ay main kaya kan te sasakyay
narimuan ka watawa panani kunau ni ka meauri na ko yang ngai ra ro ni ka penia ke hari ke ngoraran na ka tinuman babaroti aini yon te meong atap kam na penia ni meauri na ke ka te sraki ari mo men nei ron te raun sa te me tap te we meang pa ka ngai ke kana Kuni na bebeaile te tauteaka makuria men potaki tabe me taian mengi aki emuka. Untuk anda mestirak? Kurapa te Madam Speaker nana kayaka raminita kera sate yari etakin nanti tayayo. Ya kana no kawak. Paya kangai, ya kana bebaire te tautea. Ya bebaire na papuki na payera. Imena ina nun te tautea. Ya kana no kawak. Arun te kaya kayo. Pangayari ya tona kin te kangangayo. Tiragi ba sin karawarun te makuriyayo. Putokan na usisira kin te tayayo. Patirana bebaire. Kaya na makuri ni bebaronga te tautea. Awantay potag. Aki na makuri mga iya. Ibukin na rin tayo ni Mangi. Ay aboy sila bebewa. Yun ikiribes. Kura pa, Madam Speaker. Ya kakin natin sa ti. Era pati te akarong sa ti may taptiwe miyang. Nakaya naron ngay simin ay nanon nara ministry etararwa te terai poni mela tari etapiakinna poni penra beperonga yo antararwan paye kai namakuria te tai awa te sa te mitaptiwa aya te lidan te kaitara te sa te me PTC me Cesarwea kain sukwabe Enakoy. Kurapa Madam Speaker. Madam Speaker, te kai ai points pa montain te au senten te tayo nari mo au meroro te Madam Speaker te panan ka meuri. Yawan panana mo ta ka meuri men no makoro PTC. May peso no ko Madam Speaker ko paton nain. Te arakiraka eroniran te tayo Ala presidensia karinek, minita ni kapeni. Raw, menna witera takaitara, oipun ngaira tante ni kapeni. Mendap makurun abera kilipes, ni kapeni. Te panani ka meuri mai turo, menna wap makuru ai peso, PTC, kam na peni ni meuri. Korapa Madam Speaker, pokan na po tokante, te sisiraki mei kai. Oira pa te kaya ka menna ratau te te Madam Speaker. Tayo ko, na kaya ka te tau teka. Sungungon tayo ko, itatau roi. Oy pepero nga. Ngayon, sitang doa, tabutan no meta. Sitang doan tayo ko. Ni kan mea tata. Ni kan nataya pa ningay titaya na waki ay. Amay skuru-kuri Madam Speaker. Payay kariki, kangangay kariki. Sa taya pa, sinawang ang kaya te tau teka. Naranonori te Madam Speaker. Pasika ko pa apere ni pile up tina sisiraki to wana mo me kaya ka men nara tau te ka ilang paisi kaya ka kina si tauro ay men nara piso ni kuwa si tauro ay men nare sera riki si kukuray ni busmaya Madam Speaker sinapubusin ako nara tau te ka te tayo hote military tapena pa te mengi muka ay ka hake muka puntong wana takanganga ngayon kari kiara araputan namin tanda kanganga ireya itari ireya yara ari ngayon irota nera arota panin ibukin meaw na ngayon di klipes daron di kiara ora katain meaw asnorian te tayo te meaw may tahali te meaw may yon te packing irota kit te kanganga na inububra Madam Speaker ngayon sa bubusin te tayo sa bubusin ako nera tau te kakarinyaki awari tapena te minute kakarinyaki pa na kami tayo di kia Nuri dan han kangang untuk pai kangang ay kari kinta tayo naron ne yan moment tayo
kay mo men tiaw sin me nga tapun te ye yo yung ora panani yung ora ki pese apanin o ka ko wa o te takaruaya kay takaruaya te ye yo ara puta ki men ra kaitar pa te kanga ay hapon nang dik pa ipon tuin kanga ki kay ska para puri meram speaker lo konta te ita ko payo kay takanga sa tapi kiara ka ngairan na writer pa ipon takanga tangira tubakin kuna wagin ningay asa bubusi muantaya kinan wagin ko te ya na wagin men te ya yo pasa bubusi na kon te tau te ko pia to paya te tai era gintari kora meram speaker kaya hakina te sate ay rapa ibuniya yana anayang te tau te kan kawaya kwa te takainan wayay ay noria pa punjoin kainan ay kain pe aire kaya san kate me tenan suwa ke na urua te bebe aire yon te ruakin te karayan tenan meange ai kam ka awani enari ke pokami mente narapota kin makur rapa kapenen pokan te sirak ako yung tiritan ta kaitara. Kora pa meram speaker. Sika kaitaw no kanda nakiakati. Te tau te akan te yo. Ay ko meram speaker. Sika para pure yai asinoria pa. Ina to paya. Ay yai ana anakiaka kana kon te yo. Ay ina rare. Eta uroin ni makuria. Meram speaker. Sina napupusin te yo. Menaraitera. Puto kan na sisiraki te kaitaran te yo te satia karinia ki me tepto we miang pa ngenoria pa te kangangan te yo te keka no ko menaraitera te tau te ka e tau roi pe na makuria e mga tau roi na pe na makuria madam speaker sa bubusi pa e tau ka na te ka yan te mania pe mga tapu ayong raya kinna tena sin kilipes ya panin te yo ari takaruaya pa nakanganga ay kaya ka kimente tauteka ara tauteka te yo penang tauroin makuria te tai nang inte ko pesen na meram speaker kaya kina angai te meron te sate may Peru Mrs. Kamakin kaburoro ena ko yung te sate Hindi pa nani ka meuri meron ngai te Isa day may Peru ay yang aura no yan narete ibuken te tera arete te kay tararuakin te meng ay kakim ka ay ka meng ay kam ka Sataya pati tisra kare te men kaitara ite kinna pa turu pati tau teka kin ore ai tang pa tau teka habu bukin na pe banda ya na tararwa ya nuarmen ngai te kenano paitak nano na ngaira sabukina te tau teka pa nang tanang kai sakate arara panin Kaya pun ako ngaira te kain kilipes pas nariyain kata meru arara apera kilipes pas natay paye kam snakakuray yas na hindi pa nkakuray akiam ko akiak ngayari sabubukin na ba te tautek awak noray ay tawag ba tautek kaya san kabinin ako nakunputak ni makuray kakakor Akia tapi na tera takaisak. Ngayari habubusi anak kabarabuda na konti tera tanan tapi kaki bukin te tau te ka pa. Amanewe yan na yate ka pa. Atau pa te tau te ya kakariya yan ang pain ka pe. May itaw pa te tau te. Ya kami nori pa ye kay ay makuri. Na tanano na nalaitera ngay na tau te ka. Taas lang manang kita asnang kaisak.
Naya pun na ko ina. Panganayaya ti tangiran na pera ang kita kata meruan na pera. As na diay na pera pun. Nda ni kari ke bayay. As na diay ni kata meruan ti pera kini best pa. Ina di pa kini best bo to. Ta singa yan Madam Speaker ko na ta bigyan na witer. Ako rap Narapat isati, hindi tayo ayapon peni. Ana supplementary question ke po kan narasira kita sati mitaptuwe yang. Hindi tayo sinako narasira karimina yon am yota pipa. Tisira ke namba tabi meri mewa arena tabi kaki ronde sati mai kuria. Mrs. Pereta Sire, en ako yung sati mai kuria. Poraba Madam Speaker, ay maina na wakyo. Kerimon kawatoy panani ka meuri. Ni banan ti mewa kan na pele ni meuri. Kya purin tapi kan ti sisrek. Nampana ti bi meni mewa. Ka ngai ti kan. Ye ini ay kasan rotak menora kay ka kamek. Ye na pe tau tera ni kameno ya ini. Yo ni kiri bes meneka ki nora kay kai. Korapa Madam Speaker. So ang ora kaya kakina mayroong timinita ibukin po takin ko ako makatokyo araki. Mrs. Punang Rupendays. En ako yung timinita. Kuraba Madam Speaker. Perikana ko mau pana kaya panaan tera kay kita. Nagamiyaw din ako yung Madam Speaker. Tante, napamakuro ay kakakakuro. Panaan tera kay kita. Perikana mo na tanta kakaro. Tiro ngayo, akam na peri ni Mawri. Tauroy di tau teka, makuriya ayo, napotagi, agayay, dikirikaya na ayo. Ako kuraba Madam Speaker. Kuraba timinita, pokan nam siraki sati. Kuraba Madam Speaker. Ni kainis me na kaya ka di tau teka. O, na kaya ka ay tekin na pa tauroy tayo na. Oy mina yan ti tayo riasan de kay tsaka ngangay kay. Hiya ini kaya san ko sina wag men jo nora bukin nora kiya kaya ay ko konan to men na itera te bota kini ko ko. Aw sina o tira erik. Aki ya pa nora kaya erik po kay men jo nora. Aw sina ko wari kin tsaka nganga pa ya ka puan pa yai. Kumina ya tau te kan tayan. O ko tauroy ko te kina ba ko tauroy. O ningay titay ako na makuriya yam tauroyan. Sina kami niya pati bubusin ako ti tautek. Patirang ke nora yo. O ni makuriya ri kayo. Kyo na kaya punire ke me. O rakia ay sina bubusin tautek pa na piriya kina yo. O na te kina nakarawan ka para pa. Iya nakakamakuriya ka roya. Kaya ningay titay na wakiyay. Kito ningay tayo ikana ro iya na anapay ni makuri ikana ipupoki na konti iterayo. Kurapa Madam Speaker. Kaya kakin tisirak tisati. Kurapa Madam Speaker. O yan nakarawan ano sa ti may kuriya. Basta tayo babayi kay segpay kapuroy. Papay ikarang bubuwa ka. Mga yes, tapi ang kay kami ito pa iya. Nang kay sumorya pa. Kaya nano naraputan no ameta. O, sinakabay siya. Kaya ni kawaya po ha. Papud niya iya. Kaya nano naraputan no ameta. O, kura pa, Madam Speaker. O, kanda kita sirak. Talidan takay tara. Kora pa Madam Speaker ay kakaitaw na konti te kaya kami te anay tira te tau te aka. Madam Speaker, pokan te sisilaki. Eko awa, si kakaitaw na nakaya ka te tau te aka, naron te sisilaki ariasan tapikia. Round te. Ay kangay te aka na menala ana naitira te tau te aka. Ikana no kawaki pa ipobuwa ka tirani pa in makuri. Madam Speaker ito ba
kanga pun na yo te kia kaya kana no kawa ki pa po kara pon de misin nani me me on ti aine kora pa metam sika kanga sinera re te po kan te sisira ki kanga pa ikakawa ki me on ti aine ki ina kai poni ngai ya kingin pa ni ka te ni ki ngai te me awari rona tira re rona ki pa ti aine ngai te mon mesu te kapene mesu o te mon mus ki o de naran te sisira ki ate inte te yo po kana e po pusi te tiaine patera po kana inte ora ki e ka kameku are ngai e rota ki ai po to kana po kan te sisira ki ayo tira ron po kana pa ai kai kana arona pa enoria patekanganga ara tauteaka e karinia kin te ayo pantai ri ka sinatang na koina sinatang na kon ara tauteaka te ayo ngayon na raitera takaitaran te ayo si pupusi o sitang na kon te tauteaka o etemo me patekangangan te ayo ngaya ta pikiara ki te sate e karinia ki patekangang sa pupusi ara tauteaka pe inai popokin te ayo ay nako na nangana kaya ay tamero ariki nakon te pai e popa ni ka pota waki me mosirawan ti aine ki tira nanga pe nei popo kin te ayo pe na poka ki te aine ni ka merunga sa popo si te madam speaker pa e kona andi na noa kin te ayo ran te tau te ka enoria pa te kanganga te ayo ay na ina taraya pa meon te aine ina ni ka kawaki asa popo si pa ena noria te ayo ay na kona ndana re ni popo ki ai Andang anak kapenen tamero ani kaya kariki nakon na te yakin na te pai ya puwak ti misin ya puwak ki pai ri ka puwak kakawa ki meon te ai tante ya kam karin yak wasa pupusin te ayo pa ena nora ri ai na te tau te ka ai na nga na puwak ki ai ipusmaya te wasa te pupusi te stra ke ayo meram speak ko pesen ra meram speak hina ko im ka ka te sate Roba meram speak o te kina pe e bubwa me stauroi e busmaya ti te kaina no ayo oneru ne perong are yetongan monau tapi ka se perong aya re perong aya utan makuri ni de ke me manin buoka e ki ye ke me na no pe ya ki asan roko o sinagi kangai pe to sinagi kari ke to bubuka te roi tau te ka ngai ke bubuka me na kari ke bukin ana puta no meta sexy tiaine temani ate tau te ka tau roi musmaya amra te ka ti takaitara te tayo oi ko se tau te ka kai tauran musmaya kay nanon mane kay nanon naraputan no ameta titay ayo kurapa metam speak kabilan po kan tisrak yang ako na kontes sa may Korea may tari Mrs. Veronica Terikawa kurapa metam speak ay dapat te military nga kita pinatitirayo ngayon kanya po kandi kiti sisiraki ba sisiraki ayo yan ang serious pa yarota meong ti aine yarota kiti meong o ti tautaya ako na punti meto na beni ni bebero nga kiko na punti meto na beni ni kakataratara anu nga ti tautaya pa yarota ki meong ti aine ay morara diki kana sakya aine Leung te giribes. Korapa metam speaker. Nakapara te sa ting web tari yay am sisiraki. Ya pupusi pa ena wea kwa temakuriyo ante itirani bobo kay. Nka wea kwa yo payongan nupuo kaki.
te kanganga yo rapa. Ena koim kia kakina te satei te rindan te tautea. Te satei me TUC ena koim. Madam Speaker, sinapundei tamo te panan kanga ni ndawawata on nanokawa kini reke me puani me uia ini ya kia rota kita yo naron na resan mane veia ta kaitara. Ni reke me naron na nakakana araka popo me naraitera ngaira yo patera ron to pakin ta kainan wayo. Ai kwa ete kina ki pa apo bwa kamisin. Ai imane veia ta kaitara pa sa kanga sa kasina ni kwa me uia te bota no meta ni mone pa yariki popakan pa ni makuri e ko wande ta ki mere te kinna na perau ni menita e kai de kere kia popakan te pa ni makuri ni misin nai kai me aron popakan me au ya ini ara kanga ya pita ye aron te inchong ran te ta ye yo ya kan ko ta ron ana peperong ati tau te kana ko mi pante ta yo te bota kini kwa na ra bota kini makuri te bota kini kwa ye tarani sai ka wa kin kai hai ta ko pa kam pon kona ni ka kwa pa ye ra kata no ata te me ton na are ye te wa kini ses koro ye na pan kai ni re ki me aine te sai yo are kaputa ki san kai no aki inu wa ki na no ni ka wa yo na makoro te sa yu are de kere ke me ora ki ya ine te toko I bukin ora kin teri ni men ya baki te tau te kamane ve yende ta ye yu pa te tau te ya ki ka makuri ya ka me ka makuri te tau te ami tau te yu ya ka me noria pa me umi erang ni ka hawaki merurungi mi erang ni ka hawaki wa mani pa iron te tau te ya raisa ya baki kai Sagi si te si buki ya ini nera kam na mane veia pate tau te kayu e si te bekin antai mentai yai te sin te tokoi bukin te misira ri ya te yai tanani sai ka popo kai ka kamen ngana kisina ina non bungiya kana ko biko kon ko te sina sa kamen ka ngo ko na roro kon te klinik po na karawa am susu yang kan ki swai ro ko te ora ki ro me te ora ki ya ini aswai ni kan bunga te aswai kan yin o ya pusin kai te rong te awareness ni re kere ke me te ise ka puta kin kai pa kona ka unga ia mate ai bukin isna kia men ware re kia pa unga ni kona na ki rota ki nchora ki ina non ne yata in kai tarate me untanga ina non dikira kia awan na to pa te tau te kai pokimi erang kang erang no ni kai te Madam Speaker kanaro na pa kamata rami tau te kai yo pa yara na te misin pa ya puak meneron ne mane veia au menitan te tai ayu e katai ni kan ka parana ko me to ya ki parana ko na rai area ina tai parang ka kawa kiri ki me au ya ini te misin o te mane a kai pene amato ko papuras me umi arapota no meta e mene pani na mi tau te kora Madam Speaker kora paterida te tau te tai yo sina na konda rasira kare muina te siraki nampana te bui mono wa ara te baka ki ron te rita ta kaitara te sate me tarawai te tarawaieta te PTC kabaraure sena na kondara ara sera ka rimina ara te baka ki ron te rita ta kaitara te sate me peso me se sarwe ka insu kwape ena ko te sate korapa Madam Speaker imai ni ken nawaki ikan di mo adikin mga kawatawa panahon ni kameuri no ko Madam Speaker ara presidency ka dineki ram ni milita ni kabane tante men na makoron ki pesa panin raw men awitera ta kaitara oy pun ngairan ni kabane o tena sin ki pesa ki angura te tayo te panan kameuri men na makoro PTC peso kam na bene ni meuri e ko wa Madam Speaker kam kona nore na miota pepa au sisilaki nampa te pui mono wa o ka ngai te kana Madam Speaker ikani pupusia te tau te kai ikane kona ni mangari na no ariki po ni kanto kan pain ta kai puke o te wa ni kipe ai morara riki
Na ko iya tani karikiraki aki ayo kini pai ai ya pai mai buki na ko tarawa korapa Madam Speaker. Hosang ora ke akina meirun te sate me tarawa yeta Mrs. Tapena korere. Ena ko te sate. Era te Madam Speaker. Te panari kin kami ori mente nana ite tautea de taya yo ita uroi ke aga te sira kere espasat de akina te sate me peso ana ke aga tautea ita uroi tautea ni me ngari na no kanto kan pai me yo ande bena ko tara ko pasinda te speaker karinek Hogan te sira te sate de teritan tagaitara korapa Madam Speaker. Oi karapa na kaya ka te tautea ka ori te minitari tapena. Te Madam Speaker, hita ko pa yapon no kyo kaya ka kinai kai keng sa te me tuan nungongora inte kay tani ngaran tayo na ko. E tauroi te tautea ka. E pusmaya te tautea ka. Ante tayo yo. E mga tauroi na ba te tautea ka pusmaya te ranari. E tauroi te tautea ka ni mga rinanua. Kanto ka ni pai me yon na pa na ko tarawai. Ay nako te tarawa parawure. E ko Madam Speaker ito ko pa te sisira kaya te yo ite pa te kainano. Isika ko wa pa te bota no me te takarua ay kangai. Pa arapay isika ay ya ki pera ke kanto kante te wani ki pe. Po kan te sisira ki te Madam Speaker. Yera kaya pi. Pahay. Tera po kaya bota no. Yaron dikira kiya dikira bota no ameta ka amina ibuki amiru ni ka kaya aron de itani me awiya hante ta yo ya nanga kiperaki tenan terare the freight rate ana rate te tau te ka kiperaki tabu pusian na ngoran te yo bayara ka kiperaki opkin tera koraba Madam Speaker kaya kakina Iraun te sate me tarawa yeta ena koin. Era pa te speaker karinek te itau pa te iraken te kantokan pa me puki ayu sex te pa aspari kin tau te kai. Pa itau ba ya kamen norak te tau men tau tai kana. Atau era pa ngai ta kai tera kaya men te terare e mas para. Nora ayo ai kantokai me tera te ye pas na te penna. Era re ngai tau rai kai tau te ha na ena tera te tera ayo andi na ya. Senanoria mati artahan makuri paterat era kaya gaya kona ni pilih lagi te kantokan pai men te meibuki ngaya riasa na au kaya kana konte sate ya karinek pa narinanoya me au tahan makuri tera bukina gaya pilih lagi ai kaya kana silang tayan kakaya angan bukan kana kona nana ari mangkawari riket pa skakwawa pare kain buki ngaya riter miawe ya karikira ke orang kana koi na kotaro bukin kapona koya ta singa yane te speaker kwarinek o kan te siraki te ritan ta kaitara korapa Madam Speaker era pa te kaya ka men na itera te minita o te tau te aka I ko awa ai no kawa ki no pa saki te pai ai o era kaya kaya te minita saki te pai ai aspariki Ang kaya ita kata te tau te akan te tayo yun na tayo. Tuko ba ko ginori ako ginora na kangangang potan no amet. Ita ko pa ikay tanan sila kyo. Sinariya ni karapi pa yara tara waran nori ngai ratan kay dirin te tayo yo. Ngai te kay taran te tayo yo. Saki kay tarain kami pa. Si kay tarain kami nora kini pa ay tira. Aki sinakunan po to kay kami mera potan no amet ni kay pinama kay waki. Ngayon iska para pura na naitira te tau te akan te tayo ayo sinoria pa takangang was tapi kiara ken te tayo ayo pa anak kangang te nasa ni kiribes para ita ni meaw na yung kakawag te meaw ngayon isa pupusin te tayo ayo o era pa napupusin te kaya kari saki anatay saki na yatay ken pa iya kamen di kipahe kay kayam tayo te tayo ayo sina kamera kataningam sinatay me ato ang tatakaruan ako ani kapiruruan taningam ni kangay pa Onaria ni kawari lagi apa bukin apa ikai ya ikai. Nabubusin reitan te pokan te sila ki te Madam Speaker pa
ina kawari ke ka no ka kinaro na ke antena taya ate tau te ka na noria patu ni kanga papunu po kaya ore tan me au ya rapota no meta diki tan ka dikira ke me buki aki ya kana ko ya pai te wani ki pato e pe siri ke asa bubu sipa ina ka kiri ka ke kora pa Madam Speaker. Ina ko im ka kina sate kora pa Madam Speaker ate era pari te teri tanta kaita raria senda miang kawata wari kena ana tapi ka eko pa tanta ye ke banda ki nori te tautea ka te terayo me ndeta ye iska kwa ne pa ebi pita ki te pa ye kari ki nante bota nameta yeru ne to ngi to apun rawak bota nameta tai ke pa akin ang besi ni yoki ni pa may buki mente tai ya nora ki pangaya ya kora kapungan akin tinanda yoki ni pa na ko tarawa ngai ya nora ki akiri intera te akin kanto kayo ngaya rin tai yo era pata kai tara ya sente pe kayo ya manano e tautea ngai pata pe nan tai besi ndaba de speaker habis mayak de ya kos kainti kai tara Kamen bukan distrek meron tiritan takaitar ina ko im sate kora pa Madam Speaker ay kakaitaw ay karaparapan naron na nakiaka te tau teaka ke te minita are kiaka te tayo are yeta te kiaka ay ikakwawa te tayo pa kiripesa panin ke arap makuro aki akapungana ke apaina te karikiraki iro ya raine aramane oraron dikiraki ada tim itu ni merurung wan paina tak kali kira kini karena kau paina kau tarawa kita kau pa penung panante tau teh kan teh yo pa ya pusmaya te terana ari te bokusi atau kaina non teh me te Madam Speaker bukan te selek kapeniana na bokusi ko pa tira kiaro na pa ya kau teh ya kin suangiran teh yo ni katiri roi te minute akademiaki ke te tau te akan te teia yo pa ina waki ni ngai te ririki ai yo ke ni muan te ririki pa te pai e aponangi ni katariaki kai papus mai te teia yo sa te pekia pa te panan pupusia me angori me iro ya rapota no meta aki arangi ni kaina no te itera yo ko pesen rapa Madam Speaker ke akakina sate ay te lidan de tau te aka ina ko im te sate men siusi Madam Speaker Skarabati aron tabekan te sisiraki naron ati na yun te tayo yun naron na ana kataya na pini kami atata no nori ami tau te kan po karon te kain na nori skakowa pa pon kain na non tenas ni kiripas ni kami e ko Madam Speaker kanga te inte sisiraki te tayo yo e poni rekere ke me kanga kawari reke ni kanto kani pai Mena na itera mi tau te ka e kukurein te akin na pai taku pa ngami ta ni karikira ke kamoran te tayo yo I taku pa mi tau te ka ya kamento pai kai nalomi me taku pa te sisiraki e veri no ni pai ran te tayo yo pa tera ke skona ni kawari ke kanto kani pai Senakatayan po ta ka tayo pas po kami ta ni karikira ke esa san po king kami mena na itera mi tau te ka to wana ta ka pai ka masa ni karikya res katayan to pai en kami mi tau te ka pa ami pa ya kam te me toni kana na komei pe pan na mi ka pena mane ni ka pene ita ko pa kam na strength tan kariketa me ata tan kam na konan dikiri pe pan na mi pa ya kan in the finance o ina mga karawag in konan refund kan to kan ami pa ya kan na ke kan komei ya kaki ita ko han ni pati tan ya sa san Madam Speaker ni ke kan te sisrak ikan nora patira point of 4 what's what is that Ora Madam Speaker na bubusi pena kala kami atata rikin te stila kian te karikira ki bukin ngarapain kiripes aki te puto hak men te tau te aki api pai ya konan bi fanna ki fanda ora Madam Speaker ai tau pataran ne yani kanga yaspatin na te sisraki ke apon pai ka aki refundable me tago pan monta be kan desisraki
Ay tago pas pelen ora pa ka ngatin pilidakin kanto kan pai. Te karo ko pai mai bukin ire kere ke me te mane ke. Ay tago ano era pan te tai yo pa ka yes pa mangongwan. Refundable. Ke me na kaya ka ngai desisra ke me na raitera. Are e ka ngai paningai. Sena to pai ngai. Itago pa mi tau te ka tau roin to pa anin te tai awe ko me itago pa. Sena bontai ni makuri men kami. Oni ire kere ke mera rapatari tago pan parante au sayo as na man kataian nuwa ki mera pota ki ni makuri are ngai yang kai ya ire kere ke pa ngai te sira ki ayo ya ire kere ke me pa ya ki au refundable sena man kataian makuria ara kai ni pa ire ki ni kata merwa yo ani po kai ya ini atani kari kirak yo an na mi pai ni kari kirak aki apa kai ya nare aki konan ni manga ko kai ya mane kana asa ni ka pene mane yo ana kora pa Madam Speaker asna wa kina ani imin tau sa yon data ki me arapota kina makuri kora pa Madam Speaker Heraraba kaya pun peni bukan tesira kina kon nani imanya sena kon nare mina ikan kauringin kami tante kana rona pa kam tapi kami sisiraki kama mga po kami sisiraki ngani mga ngani kami tetay bukin po kana mi sisiraki kam po kami sisiraki ni kaines me mi sisiraki ada kampon sisiraki ana kama ki mga to introduce ke ton mga kawake te ranari te potoni yao ke to te sisira ke apo ke aya erara pa sana ko na sira kari mina yonda mi wata pepa ani nampana te bi me suana te paka ki me ron te sate me ta pueran meses te paka tande ena ko te sate Korapa Madam Speaker ang kay ipon sa Tende te tai yo ya panana panaya correct tapo eran kameurin kami ni mo me irom de speaker di ne tan perungat kanon te pungayo ai round in men na makoroi ka ko kame peni ni meuri Australia de beba ai me tawa yo te bi mes nampana te bi mes suwa ai ka ngai te akana e kora ta taren te ka ko ena mekina ki on na pe e kona te tau te aka nua kwani pai nora kia te kanganga ai yokyo ki ai korapa Madam Speaker ayora na kia kaaki me ron te sate me tamena Mrs. Urita Rakinang ena ko te sate ai moi kai ai mo na ke kai Aya te speaker ya korini imanari nakana ko ke kana na strak te sate me ta pera ne karinia kyo punti panamu ani ka meuri no ko te speaker te kira ka me kai mo abisina nun anamania pe me ngota kiripes anai ka misina Australia me na ira dikiran ditai ge tan tabi tamne tan nura panan kiripes me menna pen kiribes na koy ka khorun de tak mate tira me inu round ti menna pa makurun round ti ay ka ay ni menna pe ya ki ate me ye sina muana banan na pe weta mena ni ka me uri ngani nara wari Yesu Kristo ka na pe muani me uri maya o ay yung kanya kaya kan tistraki mayroon desate ya kanine me ta pueran ena kau me kia o buota ki ni makuri tai ani kausra yo na pa makurun ni ka we kwa ro kon ayari bos ibukin tatarin te kako ni kau me kia kampana ni ka ibuke we kwa ni ka ro ko kako na kwa na aku rapat speaker o kanam sira ki te sate me ta pueran korapa Madam Speaker Hai karabara bari kina kon nana kaya ka te minitari naron nari asan kaya kaya me ya pupusipa kangal lingai kete taira pati kanganga yo ya pon dokyo kinape dikin na kon na wap makura taberan apun kiribes ya panin korapa Madam Speaker na ko inte sa te me tamena kurada pa te speaker ayo kaya kan na bukan di kaya kan di seragi kanaro na ba kanato ka kako yon kay buki kan tauroi te kay buki kapun si wo wate po ayero ko de tira me yak
ke te pongina jio no muka ke te tera miang ka we kuan ro ko ni ka ku iro ya kai buke ka we kuan na pe manangan ro ko ni kai buke yo na pe kai buke nin kan ni te tera me ni ku ho ai pun sa ki te ka nganga ta ta ren te ka ku pa buke nan ke puni ai te ami ka ku ke ana ka ku te tera me ni ku are e wo go tagi men me sinani ku are ai ngayan yang kan ni are ngana iru ko te kai buken ka ko me sinani ku o aku nan ngota ke mi ka ko kain ta bueran jerai na kon je pa makoro e Christmas o me min ro kon je kai bukian en ta bu je ken te ta bu yo o eta uroi mananga te kai buke o ni kiri mi ka ko na pa makoro na ko te tera me ni aku rara pati saji, dokter pati speaker. Bukan jika mesti ada beberapa kilo te sate me te raina, Mrs. Ureta rakuneni enak koim te sate. Narita te panani ka meauri. Meni panani na sabi ku te raina akan depende ni meauri. Bukan sarang ini pubusi na konde tau te aha. Yon te ite rayo. Papun na yo te ini kaanganga. Ayak to ke ayok yok amen no nora ki roya ra potan no ameta tiki na koira ngaira kain ti raina pangkan ero ko jakai buke ke kan kai buke ni kon ka ko container asibu yoni Christmas karuat asgesan karuat amas paspag na kon kampana jakai buke mga tatani ngaro kon jakai buke re to naron ne ausilinix ai siku na naron to wana ti week yana makaina o yaspakuna ni mga tiliwanag na kon na arapa makuro yaro ko naron arapa makuro tira erik yaro kon tita yarang kay iraw na makaina o expire ngayon ta kahanga to wana ya kunan expire ya kimayan tita yo ya tenenen mang kabuya ka kyondana tsaka ako yak tapin kekira beta tapin kekiri ka inang mo ako andana ingkay rotagi tsaka ako ndoro yon narata bukin tuwa na ante kangang ay sa kabinete pa na ni bubog na ko ya kain titaw teka on bubusi patirang kaya po yan ora aron tsaka kangang ayon ako narape makor ayo akiaro kay buga akiaro may sinanip kuraba may atam speak kaya kakina te kurara pa te sate akwarinia ki ayo po kan kaya kanti hamsisiraki te naron nari ya sante akina hes yataki pa hani te kanganga ay iririki ibukin pen nikiran nami kaku me naron na yataki yay ami kausira na ko yon hami pa makuru hari ina ko na ndeitaki ke kampana akiana kuna ndeitaki on kosa na kunti te tapu yon Christmas pa hanawa ko androko amika ko kai inanon paina pa yon ntoki on de ke pokan ami kangangan mai bukin ami bubusi ke to ba na mi kangangan i dun te tau teka ai kukurei te tau teka ni kata ian buokia pa ina ki mangari ki pate kanganga ya bubra me ina nang kapaisia te popoki pa ki mga tari te kako yon na amie pa mo koro akura ba te speaker Kami bukan te strak nairong te sate me yarore arite tamentua ora ba te speaker puto kandi te strak ibukin tatarin te kako subuka te strak yare pa ngai rana te wana te makoro asrang sona kona pe te ka bene me mega onna na kaya ka te minita yang ani ran te tayai sabun nang ay nga yan kona pe stara ya te speaker kamena de be anu mama nga ke tarin bai inang mo 1.9 ako ngai ra abera ya re stau ba mo mini pe anu inanon te tatarin pa jay kan
Senang para pure na konti minitari tapi nanti ayon ti tayo me ipiari kayo bangkay ka na ko asti ti ko sa iyo bugindi tatarin ti kako enarian ka pura wa apen kiribes ni kapen pa enak ka ko kurwa narun ne sa tayo ti tayo ay ra ba ti sweet Aya, kaya kakina. Sa tayo may tamena. Aya, irara pa, sa tayo may yarure bukin kang po kan di kita kami atata yon ti sirak yo. Kakwa ti tau teka irang ngesari ari tekin na pa. Iti meto ti tururu taki ki tatarin ti takang yon ti takaku. Sagisi pa irota on na ben kiribes ni tak meti tiramen mente tayo yo ay no nariya sana ben tekin na ba to na pun natagin na ba tarin takaku kam na pun kau ngaya business me yon na pa na karuko ya uta mayro ya kampana yon tarawa ibugin ko kakin na yakaku pa yung na ben hindi ko wa ko ando kun bukan to kinta kangangan ako dapat ti speaker kaya pun pene bukan narasira kayo sana ko narasira karimina yon na miota pepa nampan na tebi me wanuare na tabiakaki iron desate me makin Mrs. Marina Sim ako yung desate me makin Koraba Madam Speaker. Nangkakawag kinati tayo yung guys pa mantiw. O pun panamo ni kami auria kanya wapa makoro makin kukuray. Nakawa na yakiw. Kam na mew. Hindi tayo ginabi me. Autan ka po ito akiyaro yon taraway kay kiyara ng tibo ginawa pa makoro. Tawa may yana. Ay pun na ko yung Madam Speaker me. Ram makuri. Tayo sa mga nga tao pwede merwayo. Nukukuray yon kami auring kami na pinanon na mi poto kami mi popok na ko iranon tayo. Ay kana pera ni mi auri. Pang kami yung tante. Round sa tayo kakamdo kami na makuray ay kakakakuro kana pera ni mi auri. Lauri. Kaya nukukuray Madam Speaker mo dati. This is ragi. Eka nga iteka na question 18. Ikan po sa titaw teka Paya ko na ni kariketa man ni buka. Ibugin ka po na yapay ni kiribes ay ni. Aki akaroy ni peya. Ang kaya po kayo na mo mani. Ibugin ni busmayan. Nakapuan pay. Ay kay meneyasenta. Ay ka akakakuro. Kura pa Madam Speaker. Sinang rakyat kakin na yo, mayroong desate, may mayana, Mrs. Yotiana mo wata mo ni pong, ako yung desate. Madam Speaker, wrong sa team na pamakuron na ko kinipel sa ikakakuro, akiyaro, niran tayo yo. Data ki may Christmas, tapueran, tiray na, panabe. Yapon mo ariki, kaya na wapa makoro kaya na pia wa mayana kaya kiripa sila kapenya ki hongaran tayo yo tiriyo yak niya mananga te kaya tan ka boto men na wapa makoro mayana kaya ro yo antarawan tayo yo an panan di merung ato kora o yate peka panan te kameru na ko imita yo kamna pere ni meuri antay yo ya kukurin tapi kakak kakin te sisiraki ari amo mayron te sati may makin te tayo ari namba te pime wanunga o yo kaya kakin na Madam Speaker enari nanua te pupusi yo te tauteha korapa Madam Speaker era pa te sina nakon te sati may makin ibukin te bukan anasirak ako yung sati korapa Madam Speaker o nang dapat itaw kan nanakaya ka ener na nuwa te pupusi yo ikakuwa Madam Speaker pa itaya kinagi nanta kinagi ante taw sa iyo pa yey teman ya mais na wani buite nga taw ray non paint taw teka tayo ka te yo kunan spaspate teman ya yo na kon apo makoro to kakatuwa na tenga na kon makoro mapukan ta nga yo tayo ka te speak ang kanan kunan puwag ta kay nanwayo spaspay tayo man ya kay papukan ta kay nanwayo te taw teka tayo ka ako yung desate, may mayana. Kura pa Madam Speaker, ibugin na mirong-rong o yun yan na yung tira, titaw-tiya ka.
Tenang kura ana yang tau tiaga. Ndari ngan boka ani kipera te itera yo buki aine ke men te tai yo ana me tata iromi pa ngai ami tau tiaga e mena mon te terare te shawari bukia atende youth are nakakin te manerakin te nan loan scheme na ko ya te yari through the DPK ngaya oyon shraw kan nani o ena ya mena ina nona o ya na yang wa mi tau tiaga pa ena expand terare te anawaki ayo na ko ya te nan women ngaya ena mga ko na pe mga koroya na ko ya aini el mga puto kaya aini ena mga karikela pe ana loan scheme ena through na pe DPK ibu kia aini kiripes dia kakin ya koroya ngai na kon te youth ngaya yari yarari ibu kina ana sisira kiti pokoknya ana sisira kiti sati me makin ya karini yaki oh titaya yuo yarari kawato wari kon kametuana ko ina pa ena kiperiana tau teaka me eswai rogo enterare deitera are na expand na kon ya ay tera ini ke na kon nari maninakin ena konan man eswai konan rogo muangkai deitera are na konan manena tera ay waki ini are te bani buki ini na kakin kai naranari mga te kinda me maina mena muangkai yo ante youth trau yo ante youth ero ngai te peri mo ni tana na kakapene mane menara ke kanga ya no orang kai ronda na waki pa wara kana ye ka pakana me kai ele mangari ke pana kata meru kana expand ana waki ane buki ya ini kiri best era pa metam speak bukan dikam serak satemi makin kurapa speaker yagi kaya karayo strength te karare te minita ke nari ipubusi ba to wana tanga kokona spaspay na kon na makor ke te pa yero ko te akin na ko pun te akin iba yero kan wan te issue sai ka ke me yo ko na rin dana rin te akin ro yo kaya karayo usira ki yo ante te tira yo kokona bo kara ka nga yo pa sinang kay no bo karan te mane mo ay bugin nare karna ne ya ba yo am tatangira bo na yag tawroy na te terang gero na po ko me kayo te taw te ka Berapa? Speak. Ena ko yung sa timi mayana. Madam Speaker. Nakaparapura na konti sa timi makin. Nakaparapura bukin akya kakin roya na siraki temuantay. Erari. Sa timi makin yata kawain pain kapian pari yai pain kapian ya perin yai kawaya kia na teran procedure. Eneria ini kawain pakai kan yata ya. Ke tira naron tira to wana to korereta ibukin ne te yakin nan takarwa ya nan tiaw sa yo era ri ya pun kai ro ne ta utia ba naira irang pun nang ne te mani sa konan nang te mani nagian tira te ro ina no peira sinaka nga nang ngana ke tira ta me ro mi ngaya kana mangaro ka mireta era mangari nanuaki ngaya sagi dari kamapun swaswa ne pangkai erang pun karawa kinabe nero nera kam tangiri apa ye kawain pan kapeni agora pa metam speaker kameren pokan nam srak ya tesate mi makin kunang dapat te sakaya ka te rongrong opun yene pe ahorita yesanen kana kwasa no koim metigara agora itaute kurapa kaya kakina sate mi mayana Madam Speaker nakaraw tiya kana on raw sate may makin nerini ya ke taya pa yari kirana de taya pagi ina no pia we so mendoko ina no pia wana de te ginna mane ve taya yo ngaya ai pun kapara pun na ko ina pagi ata kina oi karau tia kana on rong sati papanya kia ata kin amdeta e ko te ginna yan tia usinte ya yo pe no ko kiri pesa panin ke akia e san do ina no be nyara tapun makuri ngaya re ya karau tia ka eta buak tia kiran to ti tirai kai ge akia te bai akia ko wan Sate roi na kon nari ponte kuawa. Ke pa yung ra ki pes ndeta ya yo. Agora pa Madam Speaker. Ngaya ya poni pene ya karau te aga te sate ya pere bukan nam sisiraki. Ke ngaya. Ngaya sina kon nara siraka ri muina. Na biota beba na bana tini pi me tenua.
Ana tabi ka kirong te sa te may tabi tuwe miyang Mrs. Mimitong Popo. Ena ko te sa te. Kurapa Madam Speaker. Te sira ki yon do ta pipa. Namba na tinipui me tenua. Ka ngai te kana. E pusak te tau te ka yo. Pena koka. Panani kiripes. Ibukin nongoraya. Kaini kiripes. Ntereri yo. Kurapa Madam Speaker. Tilitan te tau te aga. Arena kia kayo. Ena ko te tilitan tau te aga. Mrs. Cairo. Ribewea. Tune. Madam Speaker, te arasatei erini mei taptewea meang ang kami ki tenasini kiripasa ki kamaungurante tai ayo kanya kaya kakin ana sesiraki te sati me taptewea yang kai te makuri ni kata meroa karawaki ye ta katautau pa eno kira aruna panani kiripes inte tai are sa ye ta makuri ni kata meroa ayo korapa Madam Speaker. Pokan am sesiraki sati me taptewea meang Era te Madam Speaker nana kaya daun sati mendi tau teka ai ka meora ia manganga na ina petoro pakin nano neti pa ya ki rauna no kai e ka tau nana teka ka ngai ia inkai te makurin kata mearo karawaki ai te ka tau ia nanginda rawana ai nano kawaki Madam Speaker nana kaya daun sati ki te minita ke ngai te rita mente te tau teka nana kaya kayo pati ka nga yo ay na kiripes na anak ko kiripes sa yung upaya ikari kinjiya nji merawa o be ikarari pati ang iya kura-kurang kay nabubusi paningay na makina tiwakin katanaruan ti tayan awantay na makuri mga iya o iya tiya na makuri mga iya kiantay mo na kavarya kuraba Madam Speaker. Kaya kakina mayroong tilitan takay te tau te ka ano ko sa te Madam Speaker. Era ba te sa te me tapto ya meang naron pokan na sisrak. Ata po pokan na sisrak to wana. Pahiya te tapo ako na ko yete tau te ka na po kaya siya makorora Madam Speaker. Ara po ta kini makuri ata po ta kini kana ko pana. Ede me to ang kay ni makuri na isenya. Iya kay ka makuri aron ta kanga ngayo. Nakarawan kami at tatari kinakonte sa teme repto emyang. Paya ki kono ni makuri ta insenia na konchap makuri to wana o chap makuri to wana. Paya makuria ana transmita me baini ka pene ki ai de kere ka wapon sukune ka pene yon tarawai kai. Yang na yota chungura. Neron ne sagito kin ka kana kos kana kwara karaute ka yon tererio ni de kere ke me uruakin tererio. Kana te akina ki kai to uruaki Madam Speaker. Ayo ire kere ke me pa intererio to uruaki. Ari nanuna pa yei pai ne makure ya sanka indoko. Ari ate me to ne makure yaki. Neron ne Madam Speaker ni kaya kan na sisragi ari te kinari kinte tayo paningai. Ngai te na ko imte tayo te tau te ka. Ang kana ko ari ki ang kayam tay indoko. Nausin te bota kini kana ko pana ani pun te me to na peta makure ro yara insenia. Aki mesua kina kanuan te tayo ni de kere ki me tererio de pong ne payo apun wa kina pangkai te makuri parisa ki te makuri era mere karawakin to waki era pa Madam Speaker o kan te kam sirag te to we myang ai te litan ta haitara ena ko imte sati Korapa Madam Speaker, era pati kaya ka men te aratau te ka. Ikaw te Madam Speaker, bukan te sila ki may kay. O sika ko pati ka nga yo te radio. Stani iya nga ira te na sinikili pasin nungoran te radio tayo nakakiri kiri AM are ilawan ampan. O te film kangay ikara ko rika po nga nakin ay buki. Napupusin te tayo yo an boto ka te rana rin te sisiraki. Ayun te round sa te ya karinia ki may tapto we pa
mention ke te akina te anakia ka te presidency kariniaki pa ile me te insinia uru akini pa ai kai o ile ina ko met makurian te transmitter me te rana ska ko wa ni te madam speaker o sinapu si pa abuni via kare ki ro ya insinia sinapu ni kona rana re ni ka pena buka mari ni ki pesi ro wia o na kona ni pe isi makuri ai na roi madam speaker ika para pure te ia io me to pa sina te akina roi te point sina te ni me to ni ka ngai pa kai ri kire ke me insinia sika ko wa ya pa insinia ra ai ka po ai ka roi ara pa ia kai ki ina ko nan tave iro ia kita ia te ka nga ba nang slack kita i re me te makuri me iro ia ye ka insinia ka pe singa ne pe no nte na insinia madam speaker darun ka rawa kin sana raita ai ka pu rai rana ri ki merana ri ki ia ire ke me pa ia kai sabu busin te io na kona tau te ka karinia ki pa na karabe pe na tara oi ina tara ia oi na ko ina ka me te pa ia roi te na insinia ka na kona ni ka me te rawa maneni ki pes ai ana kona ni pesi te makuri ro sika ko wan kai papa ai ka me nang wari anang tawa de tai makuri ya ya na pa na men madam speaker na bubusi ona ke akan te ia yul voto ka te siraki pa e kona ni ka pesi yaki iro ya ra insinia ai ka atai roi makuri yan pa ai kai madam speaker sinang tangi te tai yo akora pa madam speaker Telita te tau te aga ke hakina Madam Speaker, e ko era rapa te raun te ditan te kai tare karinia kere e te pakana ana pouta kana na sisira kinta e yo e tau ba e kanga e bun katangina lo tau tana aron te kai kani te kere ke me aron te kanga bun iroura na aron te kanga to katauna ara kia ara tani sene ake ara tani makuri me nge nana apuni kanwa na aron te meroro asna ke na ia pata terana me sna ka ngai na no ia ngai ra tani makuri men ra itera te bota ki na makuri te bota ki kana ko pana ai bukin na ro te sesra ki men ta kai tara pa e bubusi pa ni ngai te tai ki o tera ro te kanga ngasna ka kai ra tani makuri ariki arun kapaisian te tererio e ini ke kana yo stay meto nanga panaran kanga na ben pon rome pa tererio ska kwa pa pon te pa inde ita ke ta kapene ka kawaki ita upanga na ke na tererio tau pa pon pene na ben buaron tiong ra ri ni de ke me pi bita kini kanon bo to tiang na kare ki to terana me siguro inde ke na men na ite ra tau te han ta ye yo pa e pon peritan na ko imi te tau te ka paria ki me mesua kinna sinanuna resa ki me mesua kinna pa ma kuria ki ye pipa ke asan ko ni kana ko kin dai kana spon pere na ben kata no atar na non tererio na ko mi ni de kere ke me ota ki ota na kin pain makurian te kame urawan tererio na ron neri kin kai ke o i de kere ke na pa yo ngana skonan taraya pa kam kona na ben ka ko wa pa e te me to me te te be te ba te ba na ben te ye yo me wo me te o ita kuna pa yo pa re ro ta na pa ye ron na rerio te kire bes me te pai esku kurente aki ne madam speaker pa te bota kini kana kupana nde ta yo ga ste te na ko mi awa ki benen ta kata kan pa te we tani makuria pa te aki me te me te ra pun po ne be makurian pa he kai chiota me te ra no makurian pa he ki ai de ke me na ki pun makuria te rerio te yo ra kan tani ga pa sna pupusi na ta na no te ki pes o sa te ya pas puni pe ni me na kai na no te rerio men na pupusi te totonan nan pa ora onimek o sna ko ira pa na konan wa kon sa terana ara radio nero nere mani veyeri ki madam speaker te rita men ta kaitara sna pupusi ri ka ni ka ngai ara tani makuria te radio ta yo pa na konan ka paisia awara kan tani nga pasagi konan nga paningai me sa taia pa te makuri e pon te me to angkai neno kana to e me una be to ino non te wiki yo ki ngai pare pon te radio ke ita ku paya ke ka kina pe te sesraki me nana ite re tau te ka au e pon makuria kina pankai kora rapa madam speaker Pokan te sraki me ron te sate me mayana Mrs. Tora amiga ena ko te sate kora rapa madam speaker pokan te sraki me kai te
aria kana ko tau te kan te tai yo ngai ti me tuan na kirau nanu rai gai pa sa tai pa ena pun ira me sante tererio asa tai pa tererio te mo ni pai yo ni kiri besa rang ni kakawa ki narun tayan rongorong kana kon rongorong odi king kai jang puak oi ka inang ka wa ai noria roi me tau te tai ai pan te wi ke na ko jang ina nun te tai ya tia wa to te ka tau te tai ai to tia wa awa oi ne ka ye ta ai pa ka roi te ni ai pa ka ra roi ga raus o ante pa ye rang ti me tuang kai me ten tia sa yo ai me ten te tau te ka yo pa na ka dai sia pa wan te ka nganga sa noria mane u me buna ane su ya ante maniate ai pa ka ra roi te maniate ante ni me ye te meuria to pa ye te kai pisari apto kana ko ye te ni ari ngayari ayare ke meuria pa te ka nganga entererio pangkia ka men na ko ya ka mensa ai na giri kita ka nganga ai poko ka men tau roi main te rongorong ena na ko pa ena na ko tiang bua kan te tai ari ko na tau roi ayare te bubusi na kon te tau te ka yo pa ena ka te isia ena ki te me to na nganga te te ka ena te me to ni karowa ki ena sia ni ngai ya sa de bora ni meti ena ko te tai ningai te tai ena karawa na nun na yo ai na sa ina nun na te tai ya wa ko pesin da te speak ke ha kena des derida mente tau te aga ena koi Madam Speaker era pa potongan te sirak meron te stati te mena me akrenia ki me mayana e bon rota yeron te no kawa ki nongorara men reitera ngai res tau te aga ni rekere ke me na kara ke rete akina o ganga na teina na kara ki o kanga ia ki nora ria ina te tau te aka pa ena no kawa ki ni regere ke me pakanteni on tarawa me tau pandanang rota kin kain te no kawa ki pa ponnerata pe yang roi tena sini ki repes are me makin na korore ni kotak me chanon dai no rabaki pa kanne to koraki aki aki kare ke te rongorong mesti me to ande ita ki no na betanan meri si ia ina bete te program me e konan kain kan ko yon te Facebook es wagi na payai bukin dongorong nang kana ire kire ke metakangang o takaponi pa yari ki on taraba o ipun nang dano kawa ki tau te pa yon taraba ikai o ita ko payai te radio es kamenena FM 89.9 ita ko pan ya ki meswa ki na pete tau te ko e kana ko ikatanuata o e kana ko ina pe katanuata ne te potan kana ko pana ke dinano na betanan ka kauring na menteran te Facebook ke Inta ya yo kang ay pun kaparapure na kontestate may mayana. O irang data tira rome men reitera te tau teka. Na kuya kain arap makoro may puki arabotan na meta. Aw nero nere yasan kaya kan te tayo yo men kana ide kere ke metarawa pakarakin tiaw sin te tayo yo. Sireita tira rome na ben tayo as kaparapure. Me kang sa kinora mori ay nan tayo yo ya kain tarawa. Pai puki na puni ay mo ayarana. Ayare yo este meton mo aki mangaya. Ang kain na pa kan ko panan tayo yo kana ko yara meroro hasta kuna pa yung orang kain na petebe yon 89.9. Madam Speaker. Na kuya kain tenasin kiri pa sa kamangora panan te tau te kan tayo yo. Puni panara ni kami tuan tayo yo pas punte me tuan makuriya wan te pa yarang kakawak. Os ka ungain kami ba kami te me tuan nongorari na nun tanan. Kare ki rongorong na nun te Facebook mo te tayo yo. Me tau te ka te me tuan makuriya ay ko na ni beritanya paningay may kakwawa pa te makuri pun makina kinkai. Madam Speaker ina rigiri ka utay pa nakabota wat wan te kare ka ngai ki pangkanya itu pa ya uruaki ki kanya uruaki te tayo yo kanya makuriyak kuwagi nere kuwa makuriya na pente minista yo asa diki de kere ke mekanga tanan technology ki iya yo tay kakarawak mesena no ya iterana na pubusiya na to nan te sate ari ta pa kadiki te sate me ta pitoya mehang diki kanya rap makoro me buki sa kavenia paterita ki kami o sinate me to an kakaya ranga diki nakakaya na kuya upotak ni makuri diki mente weta kita communication ba na kunan karike yangan diga kana kuya nakatanuata dinanon tanan mina na kubuki paunga ni kunan dana ni karike ina perongorongo ni akakiya kain tarawa ay kakarike ente tayo yori nanon teredio koraba Madam Speaker o sarei tari kita pananda rome ni rekere mete sisira kayo enang boto kaya te tau tek o sina makuriya na konna rekanta ngaki era ba Madam Speaker Herapa ante tayo yo sana ko narakabelian sira ki yo antio tabepa
nampana tini pi meni mewa arin tabi ka me ron te sate me Christmas Mrs. Abiteka ta kau purawa ko te sate me Christmas ko pesin dapa Madam Speaker iku krain tapi ka au sisiraki nampana tini pi meni mewa ay ka ngai te kana ko na te tau te ka ni karina ana program te pota ki naini at the Kiribes Scouts Guides Association na curriculum te pota ki dei korapa Madam Speaker ayore na kaya ki meron te sate me Peru Mrs. Toromita Kogoria ko te sate Madam Speaker awayo kaya kan anastiragi te sate me Christmas e tau roi te tau teka hindi nanua te pupusi ayo korapa te Speaker pokan te siraki sate me Christmas korapa te minika are tapi mayo e kakawaki pa te Kiribes Scouts Guides Association e kinaki entai ondiriki ay kapakanako ay nora kinin nako na Kusmaya na kamene nana ke program no ko yata inaine ntabo ndei ay ka ko ko dita yayo ay mere noran ana program dinna ko ke dinna ko te bota ndei yaran kavelia panau na kon te tau teka pa naura nei rona patera bukina ngai mere tarana na program te bota ke te Kiribes Scouts Guides dinna ko te bota kin dei korapa Madam Speaker kaya kana sate me Peru Prophet Speaker koska ko wa pada tau teka hinora diain district area sani mome meron Christmas o ina kunani koroi ana kai ni peri bukin te bota ke bayongan kunani ngaki on kati metuaki tiaro ari na kuna ndeke na koia aine aine te metua pa te bota ke te mero bukia sina makuri yang kai ko sina te metua ke sina wa ko ni koroi harakai ni pei pa sina kate te bota ki ni kai enaria ni makuria ki tai hewa kwa korapati te Speaker pokan te srak sate me Christmas korapati tau teka ay nang tarapa ana teka na yo e ko kwa pa ana program te bota ki ate te Kiribes Scouts Guides e bontang ni ponga na o ni meni na kun terora na tay naine pa na waro ko te tay naine na kun kinaki na ni kuawa pati ay ni ngaya kinaki na ni kuawa pa jay ponga na kun na auto anakawa o Kiribes panin terapata at Kiribes Scouts Guides e tawat mo ina mente the World Association of Girl Guides and Girl Scouts John Nabe. E kaina ki roia ape e ka te buwa abi me onua mai sia. Me ana population era ka yon te pina te million. O Kiribes punto wana nebe eri na kwa te bota ke yo. Ya ni bu sia tau tera na runa na kera ariasa. Ni kera ni tai yo pa na makuria ke ena ngin na ko. Ana program te bota ni guys dinanu te rei panau ni kai tau na ko te tau ter na runa yo kono ni pesin lava no sna te me toa ni kai ni kare pe me angwe te tau ter na run ana program te bota ki ate Kiribes Scouts Guides o pesin lava Madam Speaker kaya kakina sate ngaya
O era pa sa day may Christmas. Naroon na ana tabi ka kay ska kuwa na toto na kinano na kun kaya kan ana sira kaya sa ni mame. O ska kuwa pa na waya kwa. Usmayan ta kay January on waya kwa ni makuriya kin tayi waya kwa. Kura pa speaker. Tara pa tayo ya pun raw na non te sa day may Christmas in kaya kakina may ron te arita pena te militar ta pena. On te tayo tante aya pun peni ara kanuan ara arota peba are te over question ke on te tayo pun na kon to wana asa na kuman katawano musta musra man te tayo senan katawano asa mga benen no kidikaki te awa yante te ausinte yo kamrara basa musra mai kai tante